Ia, ia taufi maua foʻi lenei ia manoa lelei nei laolao ia tatou toe fetapaʻi foʻi ma tatou toe femaaʻiaʻi le aga lelei faifai pea o lo tatou matai. Ia le foʻi la ua iai le talitonuga o le a matalia foʻi ia tiutema faiva masani a le tautua faifai pea a lau sifofoga o le taeafou. Si saʻi mai aku mole o le aso lulu lenei ia manatu o le asotofi lenei nisi vaega o le lalolagi i ai lo tatou atunuu iai Samoa ia o outou inā niusila o Australia ia manatu o tou asotofi lenei o le faatafiti lenei o aso faigaluega o le vaiaso feagai ma outou ia o lea fetoʻa matou oo mai le aso lulu o gatotonu a lemu o le aso sefulu ma le iva ia o le masina lona sefumatasi o lenei tausaga ua lamalama fai. Ia ia le talitonuga e fiafia lava le agaga talatano atu ia ma tatou faasoe mataupu ese ia a o leʻi tauteleʻi oo ala i talanoaina ni mataupu e ono talanoaina ia ae le mafaiā ono tatou ese ma le tatou afiafi pai le tatou loto afiafi ia faagasolo ai foi laʻia lea o tatou mataupu faatalanoaina. Tatou te oli, tatou te whawhetai a Iesu le keriso, le ola e olai. Nei mau le mita i mea whale au ngā taulava o keriso na fio mai lunga. Ne i mau le mita i mea whaale au ngā taulava o keriso na fio mai lunga. Ia fiu ai le loto i anga masesei, ia ngalo i manatu le lalolangi nei, ai oli pea i le alofa mai o Iesu le keris, le ola e ola ai nei. I mau le mita i mea whaale au ngā taulava o keriso na fio mai luna. Noe i mau le mita o le tangata. E taulava o lo sa tau o mita ai. Whawhitai i lea e au tāua ua e au maia mo i mātou. O le sa tau o whaolai nai le lalolangi atu. O le sa tau na e ui ai i whauwhaunga a le tangata. I tai o awala e whainua ai le atua alofa ma le atua e muti vale o nā ngale pei ta uang sara. Whakatei kele mo lea sauninga ma le tāpenanga e pena mo mātou.
Iui no mātou ola ma le Maltinoa, mātou sese, mātou ma whaaleto. E hoku e take nei na lava le whaoratanga mō le ranorangi atu. Whaftai tama, whaftai loa lofa tūma, mo ola ai le ranorangi atu. Tatu malau fio nei asu, fio mai atu, tei tai. Ia wholonga fohi ma te unanga o le nei a piafi. Whamitala loto oi ma ta upu mātou te tala noa iai. O wina o mātou tangata, o le whaaitu au, le io tupatia, whatonu wholau mai koe. Ia e whamanatu ia I mātou lo mātou nā tūra. Na e whanawina ai I mātou le lalolangi. Na e au mai ai I mātou. O alawa ni I ese temi e sili e tangata ma le nā tūra o lau fio na whaia I mātou. O le te taro tamai, whamawia e tiu te mau unanga o le nei a whiawhi. E ngata I a tia umanisi o I mātou uma o whaia I ngata. Ia I uatu I inga uma I a tia ia lau fio ai au alawa o mātou tangata. Mangalo I mātou I tōtu pa ia o I ke wiso o mātou I mātou. Amen. Ia. Ia ile taritonunga o le fua tatu o dia mai manmanuia le aso lulu ia I mātou o le aso sefulu ma le iwa. Mia suma le iwa, to suma tasi aso nei masina ia tatu motu I se roa ma le masina o Novema e tatu wanga ia tu I le toe masina o le tatu le whatawhiti o masina e sefulu ma le lua o le native sanga ia lea ua tatu o lia manmanuia ia le masina sefulu matasi tatu tapena tuai ia lo tatu wanga ia tu I le toe masina ma tatu ulu fafo tu I loa ma le lua o lua lima ia e whau whale atu tatu I le lua o lua ono o se fiafiang sili lea le loto ma le mafopau ia on o awa noa ua e maua ma o maua ma tatu tau whai maua tufi tau whao wha manuianga alo tatu matai. Ia e lava le tatu nunga Samoa. Hawhai e te fia e te toe tō manatu I taimi o lo rura titi ma le hafu fua mainga o le soifua. Ia pio le aunga lava le nao le ni tau tua. Ia awane I ngalo ia tatu le amatanga. O le hafu fua mainga o lo soifua ma lo wola. Ele aise vai panua e ngalo ai a tatu. E mesia tatu tangata e o tatu o mai ai whafoma tatu ola ai ma ola ai tatu whanau tausi ai I o tō walo ma whanau grandchildren, great grandchildren. Mai me whapena o iei tupulanga io e lona tolo o ainga ola I whafo. Io e tele ainga ua whapena ia aisi longala e o mai tupulanga fo I e matutu o whanau ele I o I Samoa ele I loa Samoa. O ele whaingofia fo ina iei pe whala uta wa aide ma ua whanau nei, na tō ruan whanau nei. O iei fo la tu manatu sili ua la tōiloa. Ele o la tu tupuanga Amerika e mo ia na whanau ma o la tō sitisen o la tunu nei. A iei alfe sili, Mom and Dad, how about Samoa? What does he looks like? La se fōringa mai Samoa. Ioe, ia pe e o ala tamiti, ala e o la tō mawhau. E o la tō o Samoa. La tō lava o Samoa ma io I lava. E ui ona ese le lau ele na whananau. Ma o lai. Ia e tasi lea whi au tau ame. O le whamanatu pe ia tatu whanau. Ia tū mahanga Samoa.
tu manga atato o Samoa ia e me se fu tato na fana nau ma soifua ile lau ile ia wa au in fasili mai le na vale me na o mali liu molto matua na le si mena e telefone tupe ma pena ia na feri le hitu uncles le ko aunties le hitu we have families back home no matter what o mali liu ia matua male ala ia me tau le extended family ia ona tau io mai lo leo ta mai tiva pe okay ia ai pe ore tatu fe au tau moriana ia i lato ia wa te musuar me fu le motu mai male taula na matua matua li loa ena o si armali e o na tu fa tasi matanga mo ia yana le tu America ona failo lo leo le latu tangata Samoa ena fa penali la langi o le nei atu nuu e fai ngoina o le international country iai u masu yo atu nuu o lalangi e no nofo le atu nuu ne America e tu alaiti e yo wa iai u masu yo le ma o le atu lalangi o lo nofo tu tonu le maro nei yo so ina ni i tutua e tatu fana ma pesia toi le lanu ma le ya le ia fai matata iai fai le ia fai ma fa manatu iai ia o tatu wai ai le to tupuanga matou o to matua no matou o mai nei yo sa ili manuia ina ia maua se manuia o to le fana e uni ngalo ia auto o iai o to ainga i Samoa ia o me fulana pe mai a tatu fa pi tom fai a me tatu fana fulle a fai mai matai o ainga io non fai le ave fana ina ia tom fai di tom titi e lo le tau o le meo le matai ia ia la ngona ese mai ai le fa ai e o pa ia mama malu ainga i lunga o le sita me titi fa matai lo ona lo inga tau o le mea leo de me fule le va pe a me ia la fui tu pe Samoa le e tu sa foi pe te la tu pe Samoa ta meti o matai ia wa terminito ta silo wa finire o matai ia lo fine matai lon to rua me ai ngon to rua i fe fu le ngol i fale new America Samoa ai matai lo wa fine ile ai ngon tina i fanga malo sawai ile na futoa te o te nau na wala i pe talana fai ma fa manatu ia ile o se mea fuli le se ngoi te vai ile se ngoi te ale lingo e te loa i lo fai ainga yo e te sili ai ainga o ai no fo mai ia tu na fa pena te te tun fula le lanu ngai lanu o isia tangata motu me male taura wa li loa pe fa fia yo pe fa fia ona to e manatu ainga pe to yese au le lu i tele le ale lu pe fa lele ia tato le anga isia au to tele yo ese mau tatu ainga na ta pena to tele tato o tatu ainga ile temi tatu te o ese tatu te o de lalangi tele pe fa fia ona tatu face le lalangi o tangata ese nei lalangi ia ma me uma o lo tumuai ia o se vanga na o le fa lele ia mo lau fa anga sa mo ile nei vanga o le so foi le ile tatu malo masani ia le susunga ile swafa ia tau ili bei tau ili chef tau ili ia ile teimi foi salo pole le uga tatu teimi la ta le ono ia petu afai tula ia ona tula na me fula ia le ele ia mai ia le tatu ia nei mata o pufo ia na o fano longo pe o le ua la ua lunga i le taimile nei
ia mataupu ile o le ufia asonga fua solua le la tolu le la sava le faso talu na uma ia le press release ia po le press conference ale le sunga ile la ulia mali toa le fionga honorable Prime Minister of Samoa ia po le li pare mia o le malu Samoa talu ona fo ia tu Samoa lea o lo vavao ai nei Samoa ia e vavao ai le au le malamalama e vavao ai le au manino le lei man malamalama le lei e vavao iai i latou ua le la fai atu ala utala le Samoa po o fea le mea ngai ai le tatou a tatou vevesi pe pipi i mai le sivaenga fa pe e sao le mele matu te fai atu ai e se le mele ma e tu te fai mai ai o ai lava mai e tonu ar tangata iona manatu ona langona e sao ale tangata iona manatu ma ona langona pa wana me tau pe sao pe se o le whawhetai a uia i le atua ua whaasao le mele ua tau le observa le ai e le tutusa uma taitai e le tutusa uma whainga malo ioe pe toe tafa se finangalo le li pale mia i se te mila tamai a o le mea silia ua tau atu i le observa ma i latou uma paia ina nao i po fea lava e anga i e tatu tala no Samoa tonu tala le fai atu i ate utou e lua lava upu fa Samoa ia a whapalangi foi whengofia whapalangi e lua lava upu e a fuai mea oro turai mai i le taimini nei e whepi iti ai i latou e au le au whaiaina e whepi iti ai fo i latou o e langolangoina le manu malo na lua o le manu malo man whaiaina pau ana o tangata o characters ia tau te tiro iai e a fua o mai lava nei mea ai man nei ai o tustusinga asia ia li si tamali i lena tustusi mai lalu Wellington e New Zealand e sua whai a Dr. Angie e noka nei ai o lana tustusinga e tae ai le tatu o ese ma le whaetu au a si i o tatu wa ai tutoa i mata upu ma le tapenanga io e ta oto tu langa o ila to mawalunga tu langa fa politiki me esa langa o ina wa ave i ai le focus i tanga tu stala ina i tau mafai e nu mia to mona ma fofonga i lunga o le ala fe mele li tu stala le ai o metau i taket lau tapenanga i o tiute mau faiva fa tu stala ia facts e te talanoa iai ia evidences e te talanoa iai au te le mawhaina e whaia se tala e au noa mani whaamaoninga ioe e tatau o na tusi se tala ua mauti noa ma mea ia na e sila totoa iai e ta pena whaapena e le whaia lo lungo mena Ronowinga, what you see le tala on your own agenda. Yo lapa mafofonga mafaitu au loa lau ai. Sila mana a sila la email lo tura email nele vesi. Leanga tapenanga fa de mafofau, tapenanga fa tustusinga, leanga. Le tapenanga ale autostala. Nanga la amai le plural. Eli o mai fule le fapeto ya nga isi observa pele le o tatu o maia i le lau telenga i le ngā ruenga whaatu sitanga ioi a tam whai te pē o tatu mo li mai le wa ai whaapuriki ioi langa e o le la tatu o fule le
emotions o tatu ona o le alunga o le foi o le porkiki o le terminate pe o le o to sina to ia mamafu fau tu sitala uma io e na watu rana tu sitala ni tu sile tala ele I faia iai ia na sailinga ele ai ni mori mau tala fia ngai ele I le ai se eyewitness ele ai io e au fai e lungo imagination ma mafofonga ia matusi ai loa la tu tala ia ele ngatala ina na tusi au tu lunga u fai tau uma iai tangata itala le ona tapena itala ua fatu e au noa mani whaamaninga io e te lea manga o nei mea tātou te taratara noa tātou waba ai ai. Ua leilonga se anmanai ai o tususinga a se rile o MG e noka. O le tele o mea o lo iei le pi whautara me whapea o le media code of practice. And there's something is missing o lea. A serious reflection on the ethical responsibilities that underpin journalism itself. E pa ua I lunga o le autostala. Ina ua le o na sila totoa itua oi ma me ta taunga ngata mai ai e limit ai lana va ai I fafuatu. Yo a fai ele o iai ana sailinga ma le tonu ma ele o uncertain ilana ai malana faitau malana sila ia ma meo o mori mau e ai au fese mea ai au le faia tau matea le fe au mananga ia vai sermanina ele atoa lo nga duenga sa ili ele atoa lo nga duenga su tu stala fai mai la I anchi o mela le la fai ele tangata o le alu loa e fasala lau ma ta'u watu mea o lo tawia his or her own agenda ioe o ile la pe ai le ngaruenga fatustala ele o fapensau ia ele I tustala se me fape tu mai mole li parmia pe tu fo ile observa le na te au mainga le lau te lenga le a fianga ioe o ngaruenga ina ua lei ioe ona practice ina ua lei ona fatino ina ua fata e lunga sa ilinga ioe ina ua faaitu au mana onga ina ua faalongo I tangata ele tatau on faalongo ia e afuai on au mailo ala to ripoti ma mailo wale mai e ripoti mea na va ai iai na e witness mea na va ai ma tira sila totoa iai a o mailo create lo mea on top of those whatever news o mailo create mea e fua I o lato agendas se vai nito tion mea tu sila tatu sa mo iai ile matatia o mea a o le mea ia tau tu stala e te taua ona manino I ona I lana mena na nino te ena telefone fai mai a nation with the media lea malea na mena fia without the media is what or a media without tele leanga foi esir foi tu o Samoa esir foi se uma foi tu matau dia nei me o media o me feme mai ele la langi mai mele ta o media anu ne sa ili it's from the Bible yo ele o se ele o tuinga media foi la le
ave le tala se le ai fa per tala fa am ia vai o ilato te au mai le tala le io tala noa i le taimi ana mua ele lele le tala le io na ave vai na feo i tangata wa le taimi nei ia wali wa yaile wa faingo fie na ave awa faingo fie le wa alwa toi ma mele fa maoni pe tai temi o ila tau na fe ave ia le good news a mata maya ile ave ile savali ta moe pe fua e lungo le ala se i o ina la sia basa se i o ina watu sama le media na faale atua ioe o ila tona na fia le talasao o ila tona na le lei le tapenanga o ila towi na tilo totoa i le tala o le awe ave na tapena faale mafaufau i le tino atoa le mafaufau sili le anganga o le tala lewo utapena o le tala na au mai lewo au mai sao i le mele o tere ave i le vanga. And that's the media. O le amatanga le o me tau media. Nei whapeta tu le ai. O le pasinga o le tala le lei i tu uma le lalulangi. O le media le nā. O i fo ia fua ai na amatan tilo le lalulangi. Pe whapefea o na whaailoa mea i tu tonu le malo ma le malo. O le media la lalulangi le te minei. Na o le foi o aitia po metotia na maua mai mea ia tala o tuspaia ioi o le media ia po le atu fainu umamso o le feau e tala atu a avela feau o le feau o ina i o temi o le feau o umana fai iai au sa ilinga o le feau tonu na e te aru e ave. E lema faina e latu ma le feau le, e tango e whaopopo i sisi au fasime i feau le. A peis umana i lunga i tatu o tustala. Pingo fia fwene manino malamama. Ioi. O le tusi tala e loa ta pena le lei o ia malona wala awina. Ioi nai. A sila la whawhitau le antu lai mai nei. Ele o lauli whawhitauli. Ele o le pale mia whawhitauli. Lea mai sa oa i le tustala lea. O le au tustala, o le tāpenanga, o le au tustusi. Whai mai tuspa ia. Amu ia, ioe. Ua la le leina ua vai o i la tau. La tau te au maia le tala le leina. E siana ma tau le lei ai ma tau mana ia vai o la tau. Nā whai ele le tala le leini mea na ame tala le na tulia le tamoe. Tuli tamoe, tuli savali. Io, mai ana mua, wane. Lea o tatu o matemi nei. Au tau whapea foi au le. Langa tau te tilo foi le au tala, ima le au ave fe au o le tu. Tai e wai ai foi ai si ave fe au tau whapopo i na ia lato mea le tarwhiangai. A tilo la i le mele. Tutusa le lei. O tau, ia, tatu nei tau o tustana. O le tāpenanga tustana. O le tāpenanga e whaia i le whamaoni. E le whaia i se whapurkiki. E le whaia i se whaitu au. E le whaia i se mea o se tilo iai fule le emotionals i le current affairs o le nei vai te mita tu ti ai. O ame o lo tutupu mai pe whapena le tilo iai. Ioi. A o mea tonua ua tau iai le vaai, ma mori ma wina, o mea nata te o li poti. O le whamoe mori tustala, e ta pena le leina li poti, ma alu e vaai i mea o lo tutupu, na tango le li poti. E leo se whamoe moi o se tustala, to create new stories. E leo se whamoe moi na se tustala o se whatupu on tala. Wa i tonu le tupu le whanau.
ele i toʻata maʻi laga o pio le ua ave faapeo ua toʻata maʻi ia le fioga le liʻipalemia leai na mataʻitū atu ai le liʻipalemia a i le valu vaiaso a o nofonofo atu ma tilotilo atu i Samoa from our window as what diaspora toe alu atu ala i Samoa le ua manino mamala malama lona mafaufau e leo le leiga tapena e faaituʻau tapenaga le autostala ioe o fefua i ele faaituʻau a le ua vevesi ai le atunuu ua faatupu le tala ae lē liputia le tala ua create le news story ae lē ave le tala ua tupu le ala na tupu ua fau le tala na fono pai ma lafai na fono CEOs o le official palemia ma le foreign affairs ma le sui palemia and yet e le isi men tupu le anga tapenaga e faaituʻau le tapenaga e lē saʻo le tapenaga ua tuʻu iai mafaufauga o le tusitala ioe aisia le iloa la po feʻo ave ia aʻoga na aʻoga faapito ai lanei tagata le ala ua tulaʻi mai nei le so se mea lava autou silasila foʻi i Samoa e leʻi mamao te le atu na vevesi atu foʻi ia le vaega o loia le vasega o loia a le tatu leʻi mamao te le foʻi na vevesi uma foʻi na vevesi lana na vevesi ai oso ata maitaʻi presidene lea faina o ia ana faaiʻuga ioe oso ata maitaʻi presidene lea o foʻi vasega o loia i Samoa le asosi loia le ale taʻu foʻi le vaega lea oso a lea foʻi tamaitaʻi faina o ia lea lana tele na faitio mai loa isi sini aloias e lē tatau na afina oe valaau se laga ese o le tele o mata e maua le manino o le tele o mafaufau e atoa ai se mea a le foi lau feosofi le vaega ia fai mai ua sesē le presidene le sa tatau na fai o fea atu ai mai foi lai e sau atala e pisia le mafaufau le me taʻu o le faituʻau o le asa o le presidene o le Charles wait your moment se i talanoa le executive a o le fesili o fea tonu ai te tū ai a foi le mena tonu a lena tupu i le ofisioloia ioe me tonu a lena tupu foi i le asosioloia le tatou atunu ua teteʻi ai siloia ua apia e tusitusiga ma fai mai ia tala foʻi a le latu presidene e aunoa ma se logo atu ioe o le executive ia po e mautofi ia ioe ae le o le tatou fiosofia leaga le ia e pea na ufai atu Samoa e lua upu tatou te amatai tau te fio feʻalofaʻi ioe o le ale upu faiaʻina ma le manu malo o ina le afu ai mea mai e tulaʻi mai sou o le tagata oʻoina lelei la e na te tusi le tala e na te iloa mea i tupu o le ana me le tutupu o le tagata e falala lana lagolago i le tagata faiaʻina o le tagata foʻi e falala lana lagolago i le tagata manumalo o i le atoaga o mea uma fatou le natura o mea siaʻu mausa o te fifia ai po ai ala le tusitala po ai foʻi le dokta e sau na te challenginga o mea lea le fai e leʻi afua mai mea ia i se faapea telentu peʻi matitivaʻi pe faapea foʻi e aulelei o po fea lava le mele e lua mea tau te tipitilo i o lea o le tagata faiaʻina ma le tagata manumalo le e cos ato ai mea uma nei ioe ia o lenā e fiu ala ia le observer ma outou ia e pipiʻi i le tagata faiaʻina tou te feʻalofaʻi i mea ia a lea mane tususiga
anchi ama ave esse eu tô uma fau ma meu fa por que tu la por que fai la por que era tu si falenta pena falei eu tá io ena au tu te tama fai e muri le man la marisa io o le tā ua ia sa moa o le mea nei. Tā ua tele. E ala o whalongolongo i le porkalame a siri i po o hoi le ama. Ai vai fule nā porkalame. O te lo whatua mea te tūtu o ngā tutonu. No way. O te le pepe loa lau whalongo. Nai te loa le mea o te langolango iai. Ioe, o leo te langolango ina. Ia, leo te langolango ina le mea o le tangata mani malo. Po te langolango ina ia le afoi. Ia le malo le so or the government of the day. Ioe. Le mawhaina tatu mai pongisa i mea ia. Le mawhaina tatu o pongisa i mea ia. Le mawhaina tatu o mai pretend a mea o te tūro ngā tatonu. Ioe. Pia mafi te lei lau tustala la wanga ia lang mangoina au whai ina ia lau whanga ina upu e lua. O le whaia ina ma le manu malo. Ioe. O le manu malo la. O le manu malo le pe tau whaia ngā ruenga whaparepale. Whaparepale. Ilea. Ili tangata whaia ina. Leanga o nā tūro tangata i tōru. O le fua. O le ita. Ia male mae o mena maua le tangata whaia ina. Ioe. Le maua le tangata man malo ia winga nā. That's our nature. E once at the tua turanga man malo. E te le toe lotoreanga, te le ita mai whape. Lana me koe te kai. O le nā ua ia te oe le malo. Pau le me whai oe. Pa uta le le. Pa pale le le. Ai whanongo sa moa i le au mainga. O te le whangaina ule upu a mea da several they were kicked out. I don't know. Ave ele order to leave the house. Ese upu, ese mea. Ioe, au tau sila tutoa i le whainga o le order, le whainga o le tala. It was very soft, polite. Yeah, le avenga le ave. Isi ora malu si for pa an faf. O tauna e tu mer faf. Ioe. E manino le lei. So o le va ia la tatu por kalame. I me o tangata tu stala. O le valan tau tatia se to ia ia tu la mai foi tu la fono ia te mata tu ia a o na challenge me ia a challenge me ia o te va ia o fair o tu ele chos ile taimi valu va yaso na ia le pale mia New Zealand valu va yaso o se temi uni valu va yaso la tu masina ese vai au le va ia la le tau executive la le tau tangata ia va ia le chos le tau associate whanga ia associate valu va yaso o tilo le chos ili associate ili observer vai langa pio le si mea le tele ia li tala fa pia wa alor par mia I fesili ele o fesili na lei na avele o kai ele ofisili no le na manino a vaenga e lua o le vaenga mua o le solitu o le mota it's a private place it's a private house it's a private home ele so na tu fo yesi ta silale mena mal arikolia melea il tilo le autositala le meo le privacy o le tangata especially leaders o le malo Ioe. E tau te tilo le lei I le whaatawaina I taimi pānga noa. A whai mai arta le ai. Then leave. Arwesi.
ai le o tau whaatau anau malea, e le o mana o nia o tau, a tau watu la o lai whata ele ia tangata o leso whapea mai ia o lai whata le o le ki ngaro mangawa. Ia, si kau o si o mai kaya o leo ki whaka ele o le si ki ngaro mangawa. Ai ko whai aku ai, e vai, that's very rude. E mea ko whai atua whatari si ia. Tasi ngā le recent mo mua na o mai ai ia se tala ale whionga le li pāremia. E manino le lei. Manino le lei. Ioi. Po o a whai ngā tūlafono i tō tau laulau, tō te tau whai tō laulau mai. E le whapena o tūlafono a le atua tūlafono moni ma mau. Tūlafono datou. Le ien me fole le tio tātou e ati ma solo. Tātou te ati ma toi soloi e tātou a tūlafono. Ioi. Ia langa te tau tatu sa wali e langa o me uman pasiam ta noina ma io ma mai whapena i ai ta tau ono tatu le whai maleava mea io e le foi la o sui le tala no whalongo tune i le tamaitai le whai mei o le lato whatonu director le li intia na lato ele ia lato a me na lato a vatu le camera na lato a vatu le camera e whaonga ele si tamaitai le sa e la vea o mai lalo le mele te tala tu mo le tapenanga ale tustala o fela se tustala o ale se kem pa fenko mai fai pe pelo le inga fa pe io ta o io mea ia o tou au tustala ta pena le lei ia mausali au tu tapenanga o le ale tala o tova ai ma mautinoa ua whapopo iei nisi ona o agendas, ona o mea e te au iai, a ua luatua e ngata ile a e i le tala, ngata le i, a le lo ngufom koe whapopo ile o ona o manaonga. Ioe, e taua tele le ngaruenga whatustala. Mai tele i whapena na moso ki ke li se men, e nanga o tangata fele le mafau ngare le me piswai ai. Ioe. Le la e mai ia le li mai fe foi, mai Australia. Le tamaita i o Marietta ta viu ma mafi o le utangata mai. Papena foi ia seu manu ma tamaita i o maina. Na o mata i tuina, ma o mata. Na tiklea mai ia le tamaita i o maina. E nate le lango-langoina, le ave ese. Lango te musu e whaongale upura o tulia, e le itulia. E le itulia. E na vatu tua lalo. I la ulea vavai, i la ulea tilo, ma o tau o mai en tau matamata i. Ta ilo la ia oe e sanga tonu i ele upu o le tuli, pe sanga tonu i ele upu o le tua lalo. Ea. E leave e ese ia manmele. Le anga e fua le upu o le tuli ia pe le whapalangi o le kicked out le tat whai tau atu isanga. O le whai ko le oka kunga ia te miu taulonga e te pi o me foi e whai whono pe a whatura isis. E whai atu le le tala. I le awala sili o na mamama maulalo le tala. E a batu isa. Langa foi o tu ia manga samu ana o nui fafu ele fa pena e tasiar fa dia o te vesi lo a pita when o nia se tem na fesili o ye se suir observa o i si me lima faftai o le yo na lu le forsanga o le ale forsanga ia fa manino fa malama tu ile observa le le i tāua o le mea na i whaia. E le whaatauaina e se malo whaatemukalasi. Langa le lau tō o mai nei. Ia e mai le a foi, le mea le saulotonga. Io le saulotonga o tangata tusitala. Ai e tāua no whaatu i ate utou le chos. Langa le ua wa e tu le ua mai le tō fai tioina foi sa meta i Brestene. E pino fai atu. La sao Brestene.
ele ai se mela ko fesili e pleskenge that's personal ko kono o fenga ke kuai o fe o yailu ngona I mele a tala presidente fa tali se I longo executive o mea mamana ma mesa me foi na upu ai ele presidente o le asosiloia samo o le oso ana ia faile mena o ia ele longoa atoa ia io to sila mena e fa pena ala me o le foi me foi mai ua le ua avele le foi le tala fa manatu fo I autostala ia mana ia le privacy tangata ia fai se fatu esenga pe afa maoni se tu so tu la fo o me ia le ua mai le ua fai le ave I ale chores e lango ai ia fatu mau pe au nanga ale observer ia pe afai fata noanga mane pare mio Samoa yo ua tu lalo fo ia le pare mia ia fa mutalo le vavao mo se temi le tu mau vai le mela le u langa upu o me taua le pe ua ave se ora tala le o tipi o tanga vai le ua ave le fe au se va tu se lo ave fa tonunga aisa o le loa fai upu fai mai le lilo o le ua ave ia le tala ale chos I le pale mio Samo ia fa muta nei loa fa fanga o tala ai auto va ai le taimi na fai ele tala le pale mia ina ia malama le suira observa ona ia tu ua lola ia le ole o no fanga le tatu mata uma ia it's very polite in a nice way ave e vai le tala le na me nei le litu stala le ua ave le lango le chos ia fatu mau pea le au nanga ale observer I fataranoanga ma le pale mia o Samo ua ave foi yo ele tala ale ile li pale mia ia faamuta nei loa ia faamuta nei loa lau o fionga I le pale mia tu mai le sala ale observer ma tu te fai atua I le ma lo mon mau sa yo so pe o mea ia langa o lea e langa o telo isi au tu stala ia la tu te langa ngoina le tu fai ina yo e fiu e fe alo fai tala ia u tala no tuai e alana ina inafa yo ia no lo mai tatu malo nei fiafi ia ma se mo sistemi ia ma te tu tata no tu I mata puia ia yo mai la fionga so mai la sunga ile squafa fionga le matua ma lor flo monuia ma lole tawata I te au mga luenga ia wa mo fo ile nei ia no le ia e toe fesota ia I to fe va ia ile anga le lei o tatu tu a fataro fo mai ile atu fa mole la fionga la sunga I profa malole kangoe la sunga ia o le fonga fo I o kako po kala me ngi yaso ia e fa malo fa tai fa malo fo mua pe o masangi ai ia le fo uma ngai fa ka o ko vai nga uma ia o a wivi fo I o fa so ngi yaso ia ka pi ia ma fa kasi I le vaenga ia a le nganga le o le manatu ai fa kai ia bangoa ia fa kai fo I lo mori mawaku I lo soifua o lo mori mai pea maua pea le pole fa soifua le tua I lo malosi le tino ia mauli ia ai manatu o ngai ma o lunga fo I male nganga I kulanga o ngai vaenga ia mai se felo ngari yaso ia pi ia mai kulanga lo fa ka lo fa mal fa kulima le tudu ia o ngai le manatu ia ka ko fai me fa solo ia awala o le vanga e ka penga fo ia e ka ke la fo se vai o ko inga so songi pi ia mai maka upu ia o ka ua le o nei vaenga ia ai fa malova tai I lau sunga I le swafa
Kai. Tau lili te sau o lea o te talanoa e lua upu ia o te whaongaina. E a fua ia o malama nei. O te whaia ina, male manu malo. O whea lava me whi aro whai iai e tatu talanoa. E pau ai o upu e aunga iai ve singa o robe vesi. Ana ta amata i le i tusu singa ia ua sau. E leo toi nā male laina, na whua e whaitau ma e sila fia. O le manatu o le fionga le li pale mia e le o fesili na mafuai o na ia avertu alalo yo ina ia fa tu uloa le la tu maftanga mane seva e le o le fefe fesili ai o tu langa o le leta penale le ia seva o la tu tapenanga ele pena le e o ai va ai e fa le foi o vai nga mo ta amata le vai nga mo le o le asu sila e fa ma fa o le o te fa nga ina ya u le me o le upu palangi fa ngo fia na budi manisi trespassing mo lona lua o stalking lua lona tolu le si upu na e lona tolu ai le ia pe ua fo i lingole mea ua la asia le tūlanga o le privacy o le tangata io e ua pe o vaenga nai tolu o pe o vaenga mua na au mai e le fionga le li pale mia ona ua le o mawhai i tapenanga faa le mawhau ale a newspaper ele ova ai le privacy o lea ele atose se 10 minute talunga tau nuu lona fale au lea o le upu na whaonga o so sofa so sofa atu ele au tu stala invade ia invade le privacy o le fionga i le li pare mia pe o ta amata le mele se e sila i ai la sa wa ai ai fa commentator a political commentator i le tūranga lea pe e tau iai sa whai no whai unga a le li pare mia i lon tu le matūranga lea ia a lea foi se whai unga le observer na lato turi mata i ai i le whale o le pare mia even though they realize not realize they know exactly they knew it. Sure. Yeah, I see. I'm so final vangali. Okay. O le fo nge ka wai fo ile. Si le mo de fo se kulanga fo se vai o lo fo ia kulanga i le vai nga as a social political commentator. E langa kele yo me involve ko kongo le vai new le ma nga sambi le involve vai le kula fongo involve vai mo me guidelines involve vai ia mo me ethics ia ma code mo me wa pena e kele yo vai nga ia fi kongo i ai le ve ai foi la mo le kulanga fo le fa le va o kangaka le vai new ngofo fa kangaka so ba o le ka ua ia vai nga ia langa le kasi se mele e ko le fi kongo me ia logo winga aku le me ka o le kula fongo o longo winga o disrespect le kula fongo po illegal me ka illegal entrance por trespass i kulanga de mfaionga ele organizing mo mo pe waku so longo winga that's law by law ngau ka kia vai nga effect e kilo i kulanga foi le la ko fakingonga la ko ngaluenga le angwa fale ia male au fakingonga fo i la ko service fa kuskala po o afifi ko ngaku langa o ia mea fo nga code of ethics ia ba code of conduct fa legislation makula fongo so vai nga ia fa liu mai la i kulanga o isi vai nga ia mea nga ka uai le auangi o kako vave oso kabalea wa kele au ngaka fo na le pe e vave kele le ia le criticize singles issue
ale o malama I me la ya fifi e ko kongu ele kasi se me o fifi e kongu a fa pe disrespect o e kanga kai de vai ni ngofo fa kanga ka soifua ya o ingala e ke respond ia ma e react anga ia ia ka mo fai inga ia fa ia kava le vai nga a kiro me ka loa legal ya la fo ia kava la ia kongu o ai de fa nga so vai nga ia e kau ki kilo ngai awole le kulanga fo le fa masingo ke lo kaimi ia ka ko malama po issue la involved ko ngol le o le issue mo it is an invitation to to enter yes so that's a legal side of things ia o lesi part like wai la lo ngame that's a private for le place private home privacy was solid invade was solid the privacy of that so o ele ise me ka ke for up and down and kulang baba o le vai ngala ki dia so people ka kau kilo le ka ngaka kwa sawa ia ke vai au pe inviting oi so that's arrangement if file le vai new ngofo fa ka so fua o pai loa ka wai o vanga ini so nga fai me ka ko nga le ke so nga fai fu o ka ko me ai le kilo le issue a fai le fa nga protocols fo le de la fo iku o nga ku langa le vai le ethic ma code of conduct ia ma ku langa le training ia po le fo ile anga fale la focus ai la ko media la le ko inga standard la le media po la site la wa o si vai nga ia fo nga le o la afengumi ia me ka o political agenda ia male a fo iban be ka o personal ia makulanga fo le a fo ke ese fa vai inga o se o nganga ikulanga fo le kulanga vai nga fo le ka malama le staff ia ma fo fa ka ki ai guidelines ai mangingo la nga me lo winga la ele se me pisa fu ile la ngala mo kingoan me ai so le kula fo le alu se arrangement le ai se fa lo ma se respect ikulanga o le invading o le privacy o la fo o se kanaka o le fa ko amalo lo ele ye se manga mani o sa o le me le vai nyu ngofo fa ka so fu e ke le fa pe ka ngu mai lo ka nga ke ya le wa ba o ke alu fo ke kala ngo yai that person or nga they need time with their loved ones o sa nga le life o le o langa fa so fu ka ola o lo kwa meet o le nga ke ya o nga fe lo I le ainga o nga ka le ainga ka very close to him e wa ku se fai la ko kala ku le ava mo ye for at least ku 24 hours e ku le ava mo fai kala la inga ma mi tai a o ko nga be fo ga le la ku malanga ave ku nga so mai that's invasion of privacy ma le disrespect o le privacy o ngaka e ku langa ya sa loto malanga ya kau e ku wai le ava mo and that's life kako ele o fai kako o ke na singal kula ka fogale o kako fa singal ko nga time and place there's time and place for everything ele va pe fonga le va pe kako o fai mbele pule kako of course la uma faka o ko laws there are laws ala fo o ye mo me wa fo boundaries e fo ga operate laws ele so nga fai o sa nga le be so leila se me va o fu I think fai ko ka mai le pare mia ku langa o le invading o le privacy o ia ma longa ainga ma loved ones so be that's fair enough umanga vainga fai kilo disrespected ku langa le solely the privacy ma le me ka o le unlawful entrance well that's clear nga be le mo fai le ska ka o nga me se ba nga o le lone ku lo fai ai ia pe ke la ku foi ese la agenda la ke la ku moi
kele o anu lalo le fa vai o me ka nga lenga fai nei me o kuskala ya ma reporters la wa anu o pule ha o le me fai so they say guidelines, they say the code of conduct, code of ethics. It run my yaka ko mea. If I penga fa ngorngi o langa, ele fa pe foga le so nga faia ma so nga soli le vai ngi ngofo le va nga so fua. E ka ua le pat lea. Ya ele ka kau langa up and down le fo nga lu nga la lo e fo ka kala ko. Ai kilo effects. Kilo effects. Aka ko mala effects. O nga mangi ngwale le ya ka ko le lavale lava le o nga mala ngi mea. Ile so ka faia le langa ngai e fo ge ye o nga kwa oi yai awala ma awili ma guidelines is ka sa di vadi yai ya ala le fa kali give the man 24 hours lu aso se mi te molong ai nga ma ka ngaka bo live ngala ko ke ya fa sa la ko lo fa ya la ko me ya ngo aku lo ai le o il me na fa o coach nga umang fama dai ko mo lai run so se nga duwe nga na lo na ye coach run dai ele fa nga il private place or ngaka la ye afa business political business or government business ola umang ye fa lo malo fa ime nga se va nga ka ya fo ngi ese langa agenda ya ba nga ka mo kwale la wale o nga ile fo ile angwa fale be ka le media o nga fa ya le nga ya ole to sange ko le vagale mai ya e peila o tasile na fa vai o le tala noa ale fionga le li pare mia ele o ia se fia fo le li pare mia a me o fesili ngia ia o seba ele se fia nes fa ele se fa mata o fesili ele mena a o le ia peila o code of ethics de que tano mai ai le ngata la ile me o le invade o le privacy a le fo na tau tino le li pale mia ua te ona li liu ane la ile tapu e ata o le compound o le fale pa mea kuma papena langa ile o le fofonga o le li pale mia le sa wetala o tino a utala moni mat fa maoni o le tapu ea o ni ata o se fale po ni ata o ni tangata tatu te feita wina o le asa o sila i e whakamentei i mene ele pia o le whakanganga pai laws illegally or legally or illegally le ai mana mai ka nga me kaung fai le kaung fai wa vaku mo mo whakanganga ya ke oi o la ye ka ko o me o mai ka ka ngo ye ban be foi le ka ngo mai pan bia ma ba ku ngalu ai long fin ngalu ku lang al it's all in the constitution por ka ko fa vai lai ko ko mo me o lo as le kai dai ka ko o la lai mangingo le vai nga a foi le ku se fa ka nga ka mo pu lo waka ele fai ele fai sei vanga ngala ba ia ku langa fo ngale o like the public place yes ese me ka o le public place ese me ka o le private ele se public place so e apply la law i vai nga apply for the constitution ia po ise ia ku langa o ka ko o laws like kai dai ka ko o sa mo la lo fa vai o sa mo la lai kai dai and of course o la ka le mangingo ele mo fai ga la ku o le private place la ku ke wa pupu e ka wa lu me kupu ya oi o le kule oi ma lo sa o le nyo vai sa o vai va pipini mai o mo ke ya le wa ya fi ai fo ma ya fai ngai ai sia la nga la ke lo ala me le me ka mo fai la fai so lo mo ngala ele sempre foi ngofia yo ngande se banga ka le mar mala mai a fo ke kulanga o kwa o le private mal public a fa pese public place me lai o of course lai la lo kula fo mo sa mo fai the freedom of press of freedom of information
ia ma freedom of fo lea o kulanga fo lea o whamakalanga e mawhailanga ki kere au kala wa pe ngā fo ngari ba fi ngau ma isi le pa fa pe o le public place langa fa ele me so le ia la ke ele fa karma ka upu ku lepa se va ngā fo ia wa twist ia mai no isi fa masingo o ki kilo le ia le me le ma isi fo ka ngaka le ma lamba kwa o yo me ngai pe yang fa ya kur kala mua of course la ye kula fongo ai ye ngo kwa o la fa wai kula fongo ile me ai ma fai ma le me ma fai so a fa kingo la le me ye e mala ma le po fela ku wai po se private po se public so ile public la bala ko of course if you work nga kai fai mai ke oi pe ai ku le public ai ka ofi la be o po e me ele se fe au nga ka nga langa this is a public place like exercise I no right to fight if no freedom if I just going on there I saul ka fonga le onga fangua like o le private member fai mai ke sal me le ai ka nga fai yo nga la lo le mangu nga lo wol awa ale kudia o sasa lo ulu ya nga ya fai nga la ya ke le ambe dia ri mai pe o vai nga ye ka wai le ka ko mar mala mangi me ela nga fa nga ka me se ngo fo ka ko fa fa ka the law is clear makua ki le law ka sa ri vali ya ele ya se ves ele fo se fe kuiai ia ma se kulanga fo le kau make pe masaro le si the law is there o le kaua nga kula fongo kau ki sa vali ia pe la nga fa popo ku vanga le mana ia tai mole vanga mo mua le o le faseale ni pania o le o atu ta mafai la asia ia lona fale nofo lona private home ele o se public ai o le o tatu vai do ia tailunga o tamai tai gate ma le o fai ia la to post fai ia la to susinga ia tasina me tauna na avele vai yo tuna o le mai se fatangan mai tanga o ninga le ale lava e pe menta mata mai ai so se me afa pe o tu stala o ina e a le tangi por fai lo tu sur palemia po ai fai fa mole o le mote fio e le malo le mai fa wa tasi le excuse o mai o le tamai tu stala la tu fa fo e va ver e se non valele na mafuai ona watu ioi o feo iai mo meo o ala me pe fa pe o letra no ile ala mea e arrange ai face arrangement maltu stala lea o te me tau ai male but at the end of the day ya o sa mola tu pon me o si o manga o sa mo ile na nganu e ana ngai fanua o le fa lo o fa solo tu am fa pe o me le media ka ngai ia pe vai nga se vanga o te fa popo ia le vanga le rang mo le vanga a ko ale a ko le pa pe nga sa mo they have no argument langa kilia le mea langa kilia the case e kilia ku langa private for all place ma le public place la kilia nga vai e kilia for ku langa fo nga le invasion for uninvited yes malo by law so le se me se fu le si manga le ka fa dia di mai pe nga sa mo pe le nga mention a kongo ke ka o ole o kulanga fo le ku inga fa pe le nga ka sa ngo mai fa pe fo nga le bo fesse para mia e facial media yes that's a political bullshit kula ula fa fonga ngale tino because o ko nganga ngai fa ngai ko ngaka fa pengere ni ma fo mango fo ma twist ma just like this other fellow lale vau mai le siku ngo fo ma twist ma me uma so wa mer ngale o ki ngai sio ka ko ngu male integrity o ka ko ngaka ikulanga ole mori mawinga pe o kangaka ngofo ma twist le politic inga ia mafai o nga fa de vesia de me you know esele le mudi ai kangaka ia loyal
ikulang o langa pule nga sayay. So that's all rubbish to me. Ia kau kele o ko pe o fa yaku. E modi ma winga fa ko inga pe le malo o lo kulai mar ke ningai. Makua i hiuan pa kua ka ngai ma au i ko ya mga ia se kala po se po angela ko media la le fa sala mo la ko fa o ka dia la ko. But au ngi ko mga ia ngi bele twist mai o lungal kulangal kom foi foi moli mai ia le negative politics, corrupt politics. Foi ngi fa sukai la tunu ma kom foi como foi a fosi mai como foi familia ka inga ia turn around ma ko fa mai ko mo se lofa. There's no more love. Le ma se lofa ko mo ka sambo o lewa mori mo ka sambo ia me kau ole kilia mar sao ia mar kuluku so we had 30-40 years of crooked politics, corrupt politics. Long we nga mga mga like ku may ka fa o may pe palo ko may ka ko nga mga yar ko sa poli so ya no si ba nga I mean Samoa is rising politically. Or sa nga niya if Samoa is rising ma-aware ma-wake up ikulang or fa sa nga imalbe ka or corrupt politics yeah so be it lo wakar kay mi ele ko ye fo ya se si fo le old politician le malako corrupt politics e mai ko wang ha wa ko ka ko se mai pe o se ko de nga se ba nga mga yas ka ko ba ka nga saya ale ko because it's all political talk e mga o fa sukai mo fa se e ka fale ma fo mo ka it's all emotional psychological tactic ele ko work e mga ya pe nga political tactic fo nga le tactics fo nga le mga ya alang they are corrupt political tactics. Fa pengal sa mele fa upunga ngali so lalan me ko yang alen ko yang mga iyo. If I were lauli and malawa ya pakua eternal pakua ya wa eternal pakua forget the rubbish negative. I focus my mele one because now Samoa is rising politically and the people are now lewa maka o nga fia kanga ka because o lewa waku le tension ya la ko wa mga ia o kako kanga so all this stuff lele mele fau mai le siku ia lofa le fanga malo our lava ne i ko kanga ia pe mga ia kamo ile dimba ko mo polo le awa le le ko fa makako fa we focus on the price, focus on the goal, focus makako kilo ile kulanga le wa maka nga ikako ikulanga fo ile or kilo inga ingo imevalea mamea fo ile pio corruption or focus ako nga this or fanga malon ngai ko afo ile kai makilo ia fai malaka mai fusu wa ai langa lai o la ulu le afo ge o le ngaka ele imbo le ya le ulu lai io mai ya fo ngale ai ka u le me au ngi ma imbo e singa kama mi ngoke al malo and of course o ke supporting al bele I really 100% support the Mele Fail Audi. He will set an example. Put ilalo long vai pensingi bakua I ka ofia ia allow kangaka ngai e ka fili sa ngoa pea. O nga ye kangaka lai ngate fafanga nga mga fau kelo me. E vai mangua fa. Ano meio kako walu mele uma ngai mele ye o fo inku avongo I wrote you made the mistake before with Naomi don't do that again awang ifaya nga because or kai nga allow ngai snake ngai come in
Yes. Lenga pai tai oi. Pe ngo fa yaku the whole psychology of life. Fa pe kele ia kanga ko lo ai nga kanga ko wo. O snakes uma nga snakes uma ai snake laka ya oi fonga le pai tinga ai for snake kasi pe dua pe ko. O ka snake ko sini ga lo fa ai e pai oi. Yeah. So ka ua yo vai nga. So never make that mistake again la ufionga le la uli male toa. Mali. Oh, you did that mistake before with Naomi. Forget it. Fa ali kua awang iko allow any more mistakes. Allow waste snakes ko ro ku kong. Yeah. Malo fa te tele la sunga sofa mire. To ta tele yo o le point lo na lua. Na lua nei pe o mea ta ua na fatu wa ile manatu le pare mia. Fai e lona na fai unga. E fa savali ia le afseva. Yeah. Na tere yo le point lo na lua. Ma nei si mele na amini. Na lenta tala no ai. Tasi le mea lua ave i fafo. O le mafua anga o le fai atu na le fa ngare uportuli. O le puale fa ngare uportuli i fafo le afseva. Ono le fia la le mele wa repeat mainga mele ai leto abe ato esta manatu le ai masevaenga fa pia ile mafofonga o le pandemia e nate e fa popolina ia i fesili ia le leita to tala no pe mele ina ia fa mana mama pesa mo ma ia lo le tu le ai le mele na peixe lunga ia tudinga le ia la ia kalilo le upula sao le ave fa le observa ele fesili io ele fesili olha no uma tata no de point mo mua e uma no tata no mele tao o point no na rua na mafu ai ona fight unga le parmi to so no ta si mele o ka ua mele wa pe le ka wa dia di med kula fo ka le wa ave le image fo le fa fo va pe wa fefe parmi e ka ko nga fefe va pe e pui ai ma pe no dem kiria me o le disrespect mal illegal for le entrance kulanga fo ka le uninvited o nga pe sai le me nga so da kiria la banga kulanga nga i ko mo fai alo pe lafi makulanga ofisini fa por kiki va pe ya kula epa kilo the history o kamal o le fionga ya laudi sono kilo the history fa por kiki o kan kalea ya kakalgoa nga fengo fie mali kilo ile history ka kalea le ai masesi o le wali ila se va ngai kula epa mga umi lakalonga history ile involvement ka kale me ko por kiki ma involve kulanga foi lea ole ka maria aki maria kulanga waenga ia fia of sanga o face ia la auli makulanga o fa masingonga morianga fia ni morianga o fiu so afa mai lai fefe la auli kaliba no that's bullshit o mo menga o meu kala fa por kiki fa leanga ai kulanga foi le image so lo ngovinga la awonga yo ka ia ka ko ulvaenga le that's all for gale politics for the dirty politics tactics inga ia fa leanga ai ia ngofo inga alaudi ai kala ngo ile me ka ole ila ola auli kulanga foi gale ngai malenga mar kamal dia e ai masesi ngofo kongole ile history sa mo e afonga i fakusa ia ile kamar ia inga fai ia laudi ale wo hadu luale wo kauru ale wo le o manguia fa manguia inga ele kua ia kulanga longa o ngosai makadia ke le me mo me ele ogi ke le mo me pi ngaki me yang fro ko e vanga le teminga ia laudi it's all nothing ele ka kei ele la vea ila lo me kau o me o afonga o severe fole le storms fa por kiki ele la vea ila lo ole afonga ile ole api ala auli ia me ia ele angala vea I will never give up loud
Ni bang fa ma vai ma puki ke le ko mai le o mai fo kulang ale. So lo winga la. So ya kilia nga me it's all politics. Ikulang fo le ko fai fa aleanga ma. Ma kau fai e fo ngi e lafo de leanga i lai ku para lai mangingo an le ke o le au ke supporting mo mo ma winga ya mau kilo ku nga e makua i se lau apa senge lo lango inga pawale me ka uai inga ia como foi le wai e o foi la o kalima de chos yeah le o kalima de chos i ku langa o vaenga le but ingo ngo i ko kongo o la comedians me la com members ka o la ye vaenga le mai i ko kongo members o George i ko kongo la com membership. There are members of the Jaws, or loyal to the Whainga Malo. Olai pipi ma very close ya la kulanga vainga. Akalangola protocols. Ole job nga la ko e kalangola ma very close I pare mia ma fa fo ku e kulanga balanga administration. I kulanga le process ma protocols. Ya afela me ya nga vainga members nga le Jaws. They're not doing the job. Yes. It's the focus. It's a more. I couple me fa penge. Yeah, the protocols. Of course there are protocols. Like okoi. They say protocols of fire. I have address the issue ilonga angoa fareka ua. Yeah. Onga kako fiku unga ile o manatu kulanga vanga le langa esian belea e mobodi mai ile le fi aulen ka mobodi e ko le observer ikulanga le disrespect malelea ma ia o ngei protocols pa failunga ala ka kia ia me pe o kaufa ali mai le jos kulanga kirkilo fo le privilege fa le fa pa mia ma kulanga le leader ia mo mea fo gale discretions ikulanga vaenga ia like kongo kula fongo fongo ia branda ia le chos la ko male va fa le malo male responsibility kulanga fo le o le sosoangi ia fo I administration el malo u ka ma ia vaenga nge internally ikulanga fo gale le lo en public ka ua ia vaenga fo ngai before ngay o ngay kungu I po nga fo kungu ko ke ya le section fa piko kulanga media specifically for the politics assign ala ko fo ngale la ko associate o fo ngale ngai affiliate mal administration ngai awang I mau ese ia kulanga fo le ia vanga le ngakai informations protocols our advice. Before ngale ka waile ke minga o ka upula e ka wo foi lale ye se political advice ale ia la ngale ka ko political advice yo ka sia ia fakwa malo ia kulanga vanga le ia fongale organize ia ngai political advisors e o ko fe so leaders ka ko malo because we are moving up, we are rising up ikulanga vanga le e kaulang fa ako mo vaenga nge walen fo kako kula fo ir kako leaders political leaders o lewa o ke le ile afo nge responsibility le we nge mal kulang le level o por que le face kako leaders nge va kai so lo winga la hopefully ya la kirkiro el malo ikulang o la fo nge o le kulang fo le fa kingo se ngai political advice so angi fanga malo kulanga ese mai loia bakaudia bakaudia pe fo nga ku mu ko ke yai ngai ku ma ke yai ese legal advisors ese me ka political advisors ele fere nga political advisor male fo ngai male legal advisor nga lu fa kasi nga ia ngai kilo I vaenga ngai ai masha ai nga fa ia vaenga fa administrations o so e kule vaenga mana ia tau ilin mele ua tau ia ile chos para la total le la ua tala no
all of a sudden kalango protocols all of a sudden lena fa valu vai aso o ele para mia New Zealand langa e tele yo o le vaenga lona lua na mafoina tupu le mafau ole para mia fatulai newspaper le vaenga lona lua o te tonu te e va aia e fa de mafau i le mele a faila e ni protocol sale autostusim na autostala ma se foi observa la tu ma la tu vai le chos la mena le fisa nga ruenga i tangata ia in langa o vaenga lona lua melen fatula ia tu nga me tonu ale leanga ta penanga fa o popo ia ia la tu agenda ai le fa tupu le mea ai le stara se o pe pelo lungo o vaenga na tatio e muri ai a ole nga luanga la asositusi tala lela o tau failanga mai nei point le ma sa tau le parmia male amena le fisa nga ruenga i tu stalai amena le pe o la protocol si fai o le aulo ya la tu ala mo le fisa nga ruenga i mele mono su fina nga lu fa mun ka wole mele wo e lo sa nga kulepa o ngaya si lo nga kupul me fa ko a move akanga ole malo people ole kauki ai o fai nga nga bawa o fa ko ke nga bawa o fa ko ke ale upu le fa ki ngonga o la nga duenga i kulanga fu ngale e maki ai i le pui nga ia male admin male fa ki ngonga e kwa mama mo kwa mama mangi vaenga lo kunga there's a lot of work fu ngale e kilo ia improve ai ia kulanga vaenga ngi ile fa ka wai ngo vaenga ngi le wo ka ko wo mai a kai mi le wa maka onga e como fai exercise mai power o ka ko leader inga ia kuku ai mai ka ngaka ia fai nga wenga ka ngaka ia malanga vaenga inga ia awangi ko e fekusi ai ma kusi lima pe kupu se mea ya pe langa o fai pe ya o fai le mele ngo fa como moangi ya olai ia membership ole jos ya nga rua fa kasima la nga rua fa kasima malauli i malanga team malanga auwa ya fongi advise them according to protocols kala ngo ye me kau fai ya wa menga e mo e le fa peke ku pu se mea e le se mea ku pu nga a fai lenga witness aku fo ngale ku langa fo le et go inga from overseas ia le mea nga o ku langa fale kom o ya or kai ko or kele 6 weeks ia ma happy na nga mea ale ko fo ale ai mase media fo ngale outlet post media personnel e sa we fa pe mai o la lo fingalo al mele le ko ki fa ko ingo i ke wa ko ka mai a ye de mele ko fai mo ma fu ngale le ko ngol mako code of ethics le mele ko ka mako protocols those are the kind of advice e ke ka advice ele liga ka ko wo mai le foi ile very critical side fu ngale or ku langal mele ka kupu o le kau ke kalango ka ngaka i ka ngaka 6 weeks o fa fe ngai ma fi ka audio health malu vai yes lan mele ele sa ka fa ma ka fanga va ku fa fonga ngale tunu nga sau e si mai inga ia ka mo fai fa le le long so fu ma lo ing awar ka ku ingo ka ia ba lo ma lo sil tino o le mauli malonga nganga i fa marus au i kulanga me le ka ke kalango ka ngaka life struggle le foko fo i mal fa le mai he's not 100% i kulanga ole fo ole mauli ole tino malanganga me ko ngale ka ole you're kicking someone while he's down Benga o mai lo nga do nga fa ma fo ku ma fo le la mo de ko pa nga i mele
Pai, kau kira kalau ngos ka malosi. Ka ko uma ka ko uma i fa fonga ba sa mo ma. Ka ko mabai uma. Mari Ao mai. E ku ese a ko vai ruinga lo soifua i kulanga tino o le mauli o le anganga. E ke le o koe a ko ale kere koe a ko. It will take another 8 weeks. It can recover. After 8 weeks, 8 weeks, it can recover. But fully function normally. Ale wo aku yo. Faka kope aku me olai mai. He's not in his own mind. If I any decision for pe. Bo le lape a ko nga le fifi ko me lape administration a ko inga. Lape kulanga foga le protocol fa pe ai kulanga fo le of soka inga ile medium de penga lape arrangement ya lape kilo ile puinga mal protection ole afoga ole health ya male afoga mal so fu mangwi or kako palmia ile yo o ise ma fo nga me nga la ko ka lai ma ile fo ko ake aku adwa kula ko fa ko inga me he's not on his right mind. If I any decision va pe and much all critics le waku bon be negative fa pe ka ko uma anga wa ula ele mo fa ngo kari wa see you fully recover. We need kilo va nga yo inga fa ka wa ka ko ngaka le respect, give him time to recover fully il tino le mind ya mal soul ya on ka ko le fa vives pa fa yo la ko ke le o fa yo ko afe ku ngai ia le ma fa fo le ku langa me ya o fa ile ka mi mala ka pe le nga ngai e bo mo dia ko ile fa o ma ko ka le va nga le ai ila o pat ole afongi ole le ma fa ile kaimi o ko mo fai ko inga recover ia ka ko kai recover mai de pua nga sa yai ele isa we lo ka fa o se mea no mo si I mai ngase sa kali dunga sa wala au dunga kai ile ka pa usili ia lofa mai ko mo boli mai lo malos ya me la ngai le fa ka wai that's respect le umaku invade la ka ko ngaka male ai se respect ole vai ngalo na lua le o mangingo vai mo mua na len fatula le observa le o vai ngalo na lua o tam fai invade ia le privacy ia ma ia tu tam fai sofa ia alefta tanu manino lan vai ngalo na lua le ana manino fam talai on me le fa tupu le tala ile tupu on me sili nan fingta on no for matusi le tala. It never happened before, never. So inale fa pe le enkalo na lua le tata no now these are the main two na le ko le afo ila le solia me mo malo na lua le ua no for observa matusi le tala na file fono a CEO of the Foreign Affairs male pandemia male sui pandemia e winga la ifono e fai mai ai tali mai le CEO le ai ma se me fa pena tupu le lopo feme na mai tala it's nothing happened a leo e mo e do fai tau mai le lalolangi a le la mai ne pe mai tu ma fale mai la tu wale amana ia le amale ase mai me fai ya sau sila fa ma fo o le kanga ka fo le so di kula fo la ka ke le kala go lai ta nga advanga le issue le pat ko wale wo ye lo sa nga ma le ka o lo nga samile e ka o ko me ka o illegal fo le arrangement ia po kula nga fo nga conspiracies o mo veo 30 political conspiracies e fau I mele maukingoa ia ma fa kingo ai leo se kulanga e fo ai ia se marusianga
ia pe fau ai se kulanga bombodi ai se leanga iskangaka mea nga ka o conspiracies so longo winga fa your conspiracy o yesi nganga I ku conspiracy le inga ia fo ngai bomboli se kuua inga ile sunga ile li parmia ai le maukingoa that is a crime. Yeah. That's a crime. Ilalo kulanga o le solu kula fongo o le fau fongo mo me conspiracies. So longo wingala o me conspiracy o fau fongo le anga me fai e I come fai without any evidence. Wa conspiracy so le upu ngai o ngako kongu ka longa ngi fa porkiki ari kulepa. Yeah. Ale le leila o fau conspiracies. Si le no wa le pulo ya awa ke sau ke involve meio porkiki. Because ole center point nga me politics. Olo como fai fau mo me conspiracy because most of the conspiracies it work. Most of them worked. Most of a conspiracy far wele o langa fa porkiki o politicians. And mesha corrupt politicians. They work. Ya pe ya kalabasan ya ka ko ngu e bo ya work ko ngafiki ai le umi. E yen kai me bo wai. E kai me bo wai. Ai ko angala fa le investigation o mele because ele se kama email mele o le fo ile ku inga o ku langa o vaenga I o mbenga kukupu ai le kupu longo ngala fa fe la ya no yele isuma wa silinga how far o le alu le isuma makamo fa investigate ia longa kongu malonga le kongu ne ke wo fa ya ba ko fo la ko le ko isi se kalongo ye but that's a conspiracy that's a illegal for a move e foi como foi o ai se foi ngamalo se si peku o I ai se kanaka so ka o que le vai ngai ka ko la le ka ko lo como foi la le ko va ko ka ko la por lo le fa ma singo ai mo di ai kanaka fu ngale fa le anga I kanaka pe ai de any evidence o mo me conspiracy e fa po kala faku e ku inga kanaka ai de mongi so lo ngwingala ia karsia fo ia ku vai dua ia le sui pale mia makau mafai e fo nge follow up le mele inga ia avea makau ma vai nga fo le o le kula fongo langa le fa inga le fo nge le ia kamari anga o pandia iku langa vai langa o me afau se me fa penga ia kau ke lo le ia me langa fau mai Yeah. I can't know if we can get behind the Faung conspiracy. They are part of it. Yes. A layong fa leo mai dungal public. Ia como fai fo lele criticize ele se kako para mia. Ia makulanga la yai pe ia mo fai aku. A fai lape official para mia. Ile from the very start. Well, lalan be ala inga kam fai continue faul conspiracy ma o fisini po lan be la fai o. But o le lape mai la makanga o fese me sau par mia. Ifa fo le lako kai. Ala ngofo ia la ko ai le o ka penga le me fisini po la le protocol la me kam fai. E kam lo mo o pe ia la skula wa lai makau dia o nga fa senga le nga o kula nga fo le or the private maleme kau or the political business. Fa lifa penga o fai la comea e fai. And in fact, no fun so swami ye the sui para mia. E fo nge kilo vai nga le ambesiale kilo fa so swami fai lo kusi. Le ai o me ala o ko wala pesa kaunga ko find out mo mua kulanga o me ko fai me le il protocol le fo ele move se ma lo de vesco coupe a ver que malo ale ko ngofo mo ka fai ko ngai be fa masingo ai ko ke fai ko nga do nga ya fai lo buinga e ka mo follow up le sui para mia e a fo ngi ele sungai ya songe desa ku yele le road o lo nga ya ele sa fu ele pe mo fai ku ka
kalangonga ele sau pa le seu rupa I pe sau ka fa ka fanga a New Zealand no e sa nang sau si mai logo winga e ka kau ma fa ka o la fo I mo meo arrangement fa avao ma lo I kulanga o notification o kulanga o leaders I lea kungu ma lea kungu o langa ele o alu as a common person na alu o leader pe mai e makua ke lera ya kau ma lo le sau ele ka ngaka le o le leader o le sia kungu e kilo e fa ka o I pui au I mangua pe a fainga ngaka le ka kolen langa hisa leader o sia kungu a faila e ka pengan malanga le singa mai ala ngofo al administration ya aver coffee I le sui para me fai ai le o como fai investigate por alme como fai la role e ka ngu ma singa mai o level already yaku o loa e official para me a New Zealand e singa mai le leader le sau ele sau o se skanga le ka lo was a common person no that's how as a leader mai pele mai ele vea la lo fa malo protocols ngai kulanga o meo a fo nei pui nga fa va malo and misha leaders so me ka wanga ya ale ka o ko inga ile sa lu singa mai e fa ni so nga kala va nga le o mo fsiri ya a fsiri ya ku o fsiri le sorry nga lo ngoy o ya le fa mai le se me so these are investigation it come ongoing awang ikia I fafo o ingafo I lo ai ka ngaka lai behind ko I conspiracy I ka fau alai mingo fa kasi ai Congo official so bea fa ya ko le ai ila uma runga fa social political commentator e ka mo fai pe advice ya kulanga provide some political advice inga ia ka mo fai onga active mo kilo le lei I fanga malo langa lai minko am snakes la yai old snakes and you can't trust anyone ikulanga le so o kakala ngole malo pa tai lo so kakala ngole mele o le conspiracy theories o le que tate tala no le mele o la so si enta o faunga ngei o le treason o le fau malo ma o level on the fight nei mea o le mea atoa le ke va ai e sa mo termine ele mfena tau e se me fo le ta tai tu nei mea oh yes yeah there's no doubt a faila o le ye ta tai tu o le la ta tu te ye lungo le mele o le fau malo ana foi te sira fian fasalanga o tata fian foi e mautinoa o ia faia le mea anyway ma nei o le mele tata no ye e ao pa fofonga Samoa na o le lua vaenga nga tiklea mai le pale mia na fua na fai elanga decision making ina ia fatula I le observer na le lua le mele o tata no e man memo mua o le invade o le private home o le fiona di pale mia ia male o mai tusi le tala pe pero ia la le tala tati fe ele tupu se mea au mai tusi ma fa sala lau le ala usiringia fa mai le ala menga le tupu se mea le fe se me le se le termina ina ua tali mai ia le CEO o le official pale mia e se me fa pena tu ele fe se ma to fono ada uma fa ta o mo tu pena observa wa tasile me e afo e tele tu pena observa o ko nga niusia le o mo wala tu pe itala pe pelo itala se la se va ai tatu le me que le sur culafon ese le o me kwa que le sur culafon mai se amo meu conspiracies fa pe fau ia benefit ai ia se kulango se ko mo fainga skangaka or a group or a company or organization or even country o sa pengale so longa
le laukele o le danger o le mea leo conspiracy e fau le se whaavai ai mau ai le benefit so longo winga la so form of attrition fo ngale e happen ai so se whainga malo fai o ngā vele ma mea e whakari kongo i aka ngaka alai at the end of the day e mawai le benefit ka ngaka lenga whaua or even some member sa vaenga lenga whauinga mea so ka ua la i kako ki kilomele o it's a crime o le sori kula fongo mea so lo mawinga la e alanga le kupu se mea ma le whai e se mea ma continue pea ma kau mawhai ia ave ka ngaka e a fongi kali kula fongo ma i kula ngau i vaina o le whai e se mea wala le la wa mawangi o wa o isi ko ngā conspiracy e fauna ngā pā maua ngaka lo ngai le ko happen se mea le ko ya ri mai fo ringa ngaka mai ngoa me o pe ngam pe ya mele nga kupu foi mangkua ia mo me conspiracies le nga fau kai mio o foi e fau ku solo ai e ma lo fo nga Europe include ai ba fo ngai ba ia ba America fo nga vai kai me fau conspiracy fo mai oi o le di ila le fai nga me o lai fai nga me ka uma ka ukia alu susu alu fai ala la fa pisa ku ka you know it's all conspiracy o ai benefit ai me nga e benefit ai ia secret society ia malvanga le running ngir ka ko le ai ngir ka ko wola o le elite nations ele vea my European nation include I for Marco Fangamano you guys are member of the elite for the society o la cola e pulea ma e fia ke le fau mo conspiracies vai those are political conspiracy ai kawela lang ala me ala yung fau e ala uma fau lang ai benefit ai le si ku la ko ma wai mai la ko share at the end bun murian lang ai finance a bank they own the kama sasao le pu le la lang lo que o ningal ke lo bank fo ngale central bank la lo lang ya ko mala ko member so lo wingala o ka wa yo mena la la nga kupu ya que lo conspiracy les le ni le así se for pu yo lo que o solo kwa kala mo en fa ma ngi ai de sao e o ba ka ni le ma sesio so o le tencha ngar me conspiracy de la fa ka ko sambo o ve sa o ngi ya wala le anga wa pengi o muri ai me ai fa kwa ngi ka mo fai ia ma lo fi ngau i me le ba ia ma lo fo ilonga ia ma lo si fo ka fale o ka ngaka ia involve vai ko kong inga ia ka mo fai ai fa ko ilalo se fanga ma lo fo so that's al purpose a korna a va pele manga o fai fa pengi wo le mo ma lo le ko complaints but like continue I fai o ngala la manga o ia challenge pe mo ka mo fai create my conspiracies inga ia fase se inga ia kulang o finga ngalo le tunu ma maka o fa lu fa sasio la ko ma fa so it's all psychological game ilalo o la fonde o fa malu fa por kiki ya ai so he nga tai lili o le ua na eta ua ia le mistake mo laudia le malito it was his very first mistake o lona launa o le safapito e tulai mai whaimpania o sa le le o tatou whalongorongo uma ile serious le mele tulai mai ai ne fola o ile tua le lo matua ngalo ato le lo matua ia le tangata na tua ia le tofi pania yo landa na matua i saua fai mailan tala wa tifato upu ina fa nga me news wa matua tifato lava le meo le fa le democracy Samoa ile mele
I le pena o le fatula I fafole observa. Ma le toe na matua de te e lo matua. E le o tau le mafau lo matua. I mea I na le lua I na mai le li parbia na peisi e lunga na fai unga fatula I le observa. E leo se isia me le vai mai le lalolangi. Ai se ia fai se fale aonga. For our local medias. Se fai se fale aonga. Io e le la sauli lo matu. Saka fa peata ita. O former prime ministers. E o foi le toina le. Peka kaunga mai se tala fo le pola se tala pe tu manonga tonu at least ia tu mod par mio la tu. An melenka kuwangi ia. Ua pe ua reveal mai I mela I kakango. People behind the scene or yes. Kawang mele o sa mo I kulepa. Langai kawang kalangopea. Inga ia fa manatu I kako ngakai maua lako manatu malako maua finga ngalo le tunu. Inga ia kwa ai ko iku langa ia. Ai mai se langa kele a kako ngaka pinga fa longo I issues fa pe ma news fa pe. News fa pe ma issues fa pe. Ai de o hango kile I lako ai akalangoa I le history o le afongai o le observer. Makilo le ko komo kangaka personalities ia ma foi makulanga foi le ko nga site lea ma le support I fainga malo sai I le last 40-30 years. Yo o me lava te kai. So lo winga la amal malama le history nga. Ia e mangingo foi me wala ga la mo ka ko kangaka facts le afi la lo me including high personalities. Personalities, my characters here involved como meia. Le langa pesa avea ma body for le ma fai ma address issues. E a fungi wale pe o singusi pepa. I will pay a political paper. Yeah, right. Pe wa kasi le ku le site. E anu yele ma lifa o lang whakaua. O ngai ala. O nga foi or ke le or support sa ye foi la foi pulenga sa ye so ikulanga fo gale fo ngai advice material and money ikulanga va le support cosa ko nga resources nga le nga mo la continue wala so o fe la alo ye ka maka pe ao pe a fai ingo pe abaka fo gale akula I se malo la ye le attachment por bi kanga nga I o ise ngusi pepa wapenga e momolia ia kulanga fo ngai critics ia ma lo ia makau mo fai fo ngale e fo I fi ngau mai e fo ngai ave SL role ale pepa fa ngai le utilize le pepa e fai ma fa por kiki fa nga fa up fai and that was wrong o ngala le sa wai so that's part of the history ava pela mangi o menga e o mar ke mingai o ia lide kula mai pe fola kula me ngabi la kun ngava ke bilanga ke le attachment nga le chapipi ia ma ko ke le kausanga ma le history ko o langa fo ia political history ia o ai la le newspaper sa lango ma lo si ai sa lu ngala lo isi kai ai ke le sa por langa ya e moli o va ngala kulanga o kala e a fo ngai e ai da fa ko ilalo pe fa mangui ai fo se malo and that's a role o ngala le nga se a ko ai ala malam o ila ska na kai malam boy in history nga ola uli so now it's a time makalonga spell out mafaali mai put everything on the table ia makilo lo maka nga failo me ia kau nga failo ai sia ai le kau fo i nga ku ngoa le kau fo i nga fapea ya si kai no o kai mingai amakai lo nga fofola mai la tunu ia kulang al bela ku wal pepala the 80% of people it's they provide a political for their side if it fair is outlet any other newspaper or media outlet
a fonge fa pengale alo se ke leo se pasenga ise particular a fole a paki e le ka kau o nga operate ko kongo se malo, and that's a fact. Wa ang fa pe fo yo laudi fa pe o laudi lo parmia ya ave sa o marcar sanga e bakalong ave ese la le se pa kilo ya ile performance, the history of performance ya bale au male ang wa fale ka o ko yo so or ka u yo bele so lo mo igala me ngai fi so soangi I finga ngalo ka ko kungu o lo ele o mangingo fo I ku langa ngai issues mai sia ile role for media ya ma se fainga malo me fo ngai ke vai kwa ye ai kilo contents o lako fo ile kuskusinga faia nga I karumen kula mai malo fo mai ada amakanga mai de luakas ya in fact they were fokale another body nga fiso soangi malosi ile collapse lenga yai manbele nga kup kele la ko share nga address mai kele issues fokale foke akensa ya la uli male malfanya malo ole so lo mo ngala kakao nga ese outlet fa pengai ko mo fanga malo foke vários por pasenge le ada sa le kakao because the media lava la ko operate lalo o la fange o ethics code for conduct, code of ethics code of ethics, code of conduct operate that ku langa ile balance equality o la fange pa lengi o le produce o me ka o le right information ia male proper information ku langa o lai sao matonu bole o ngaluenga nga ai ku lo pe fonga le palengi fonge kaudua de kunga kaudua de kunga ku langa la ku lo ngwinga sa me pale siku e mafale siku lo ngwinga la le ai la le kaunga como le arena le fonga le o lo ave ia ile o lo ave ia ia le fa mafa male ngaluenga kaua awangi ngalo media o lesi le component piko sile maka ua maamanga ia iko kongo o le meka o le political arena awalawang yese si fa pe fo ngale ala me wa kala mo ngambe because they are part of this political thing it's a fourth pillar ka ua kele ia ile role of the media iko kongo o se political fo le setting po se fainga malo ya fainga upu fainga penga asia langa their role is to present fo le ia kulanga o le coordinate le va community ma fainga malo ikulanga information e kau mao makala fengai o mafakingo mafofola ya mafailo ile kulanga o le fo il sao ma le tonu ma ia awang I faalua fasasi ai mafaufaunga le audience po o kanga ka ngu o le tunu that's o le kasi apa wanga le purpose ia ka oko I lalo le equality longa winga ya 50-50 manai ole lesi mepe ole tau ili tata ile ta faalongolongo Pelo o mai o se demand ele a mai ngol mer o fautuaina ele asosile le tios ia le li parmi ia fa muta nei loa le mele na ia faia ate sa inisiava no ate batwela observa ton eu mai o se ora pa le si me fole pe anta no protocols me na o me mantala e tatau ona uia ala me o ala me o hatu la fono protocol si tu te tau o mai le pe o ave fato nunga ile li parmi sa tatau ona e uia ala me o ala me si o mai nga tonu le pe afa pela ele faz tão aruanga o umina na fai observa mele ai singa buan fai ia alera o fai mai e tatau de li parmi o na ui ia ala me o si tele na la me tu la fono le tu te o mai
Yo. Ka ua yo le mele. Ya le fa fonga mai a kongo fa fonga mai la uli pe mo fo se kai bir ku la ngal ka fa so le so ngi. Yeah. La fo fa longo mai la fo la ka fa longo mai legal representative of fast. Yeah. Ku la ngal ku nga ya va ku a kongo e. Ku aku ya ka fa fa mo la ko mandat. Ya mo ko se vai o ka o he. Yeah. Ngai ko inga e mo ia le ka o i lo ia. Yeah. La va ku pea i kulanga political advice i kulanga vaenga nge inga ia kiro ia a fai la sa sao mai le tio sa ngai mele logo vai fo ringa mai ele ma fo tio la ko i le fo nge i le au ma le anga fale nga la iongo o fai le me o ave kapu wala le fa kai o le kula i mai ia se a fo nge ia se ka sanga o se morianga mai ala uli malonga family. Yes. Karo sia fa fe kai. O longo ia fo ringa mai. A se sele o sol Jaws. Yeah. Sorry. Se so mo fai mo le assignment o ko a ka kala ila ko a fa ani ile o manatu. Ai sia. Langa ele ke happen le mele. O le kala mo a ku me ka o illegal invasion of privacy. Le kala ngo ko me ka o le law e kala ngo ko legislations ba ko policy langa ese ale law ese legislation ongi ia fo ngai fengumi ia me ngai dua policy legislations mai si ordinance ma bua nga those are fo ngale those are me ka o legislation ma policies they are not laws ai kala ngo le law yang kikilo le criminal act telling happen la le criminal act or the invasion of privacy or the illegal entrance see le fa long bai fa fonga bai lo ia alaudi avela ia kangi be ia pe afai ele ai la se fe awole tio se sa we fa mai ona ele keri fa ka protocol sa pai lo le fa ma le nga la ionga o nga kasi le fingalo laudi o la ule avesa o legal fo le kangi ala fa malo lo ko fo skani se ko kala ngol pan le kapinga blan kulanga me ala le fiskani ala le avesa kangi awa kala ngo ku lo le kangi that's a different avenue altogether langor kangi ole awangi la nga mai o ko le me fo ngi fa oso ko lo le kangi idea soli kula fongo lo fangua enter without a warrant enter without a warrant leila lo le kakula fongo the law we're talking about the law kakelo talk about legislations ma policies that make it operate mo meo makanga ruenga fai o ko mo meo laws fai la lo constitution le la lima ka uma ka ko o me ngai ba wo lunga i ku langa ka ko langa fa sa mo po fe la vale mo foi so se la langia so se ku mu ese mo me policy ese mo me ordinance ese mo me o legislations le law yo fa me mai lunga kama ngai kai umai me uma ya al sa ngani me fa ila ke wo so fa vale mai le chos fa pe o le sa ka nga efisili mai ali no logo wi ko ke ma au mal anga wa fale ngala in fa ke anga kale man mele wa ako efisili ngi lo be nga sa ka ko wo fa la uli o le ko ngu wa le mele au ngala nga ku dia le pe u makuya ala si fa makala mai si makumala mal yang fa makala le la uli le illegal part o baka upule illegal part so it's either illegal part or the legal side or mafu anga ngala nga file nga decision and that's a number one for le fa kai ko fa la uli ole fa ya wa yo ko ya de la advice la lo ye fa se bo yang ma ko soli lo fa ngua unlawful entrance ya male afonga male illegal for the invasion or privacy so lo ngala ya wasa ka nga melanga ngai fa fi fa longo mai ia chos ngala ngala ele se bela o so vale for chos
sa ka fa kari pele chos se i la ko mana lama ile angoa fale male au nga lai o nga face ma fa vai ia fa malo longa ole media outlet le sa ka fa kari se ko tiki se bawa le ya ko le ma fa e a fu le so fa le mambe meio le ono le pressure tu o isi da tai o pressure tu e me system ta ide e a fu le Palestine le Palestine peu facilitia sona ia personal e tingana fai me Palestine fa tali wait si fai le fono ale executive ia ona ale push tu e pressure tu e tangata fu ni a mai so fitangalo ele TV1 la so fitangalo na oia ia kalau fai Olangi ma fanga ke ma fanga ke mi fo Samoa mo involved politics Samoa ma fanga ia ma fanga ke lofa ke el Kenya ai a pe o ngai Samoa a fai ole o pressure ku kula ko pe ka wanga lapa ko fa e ko fisingia o TV1 o fale tonu de lei me ane no mentioning ai le me fai ina man malo e sale team ma fai ina e sale team le anyway ole pressure a ko nga le uo ko ma ole ngaka ikulanga fo le pressure personal or ka ko kai malanga fai malo malanga malanga fast ya a o pressure ko mai sika ngaka e loyal malango lango o sa ko langa le la o pressure ko ma le chose asa ka nga all pair ka lo fa ya langi o le bo fo se ma fe lo ai ba sanyanga makarango ai sa makarango ka lo ngai fo te mi o la kwai sa ole me che ka lo fo se o le wanga le mo se fa kwanga la fo ye le si o le nga o le va la sini ai kong ai le se kilo ko mo ko se sa al fa inga ia mana malama le le la o mo moli ya ku ale me la ba oso lo le ku langa le o langa sa mo malanga statement nga mai fai ka un yer statement on mo kuwa pu va kule fa fonga ngale kili mawanga le ya o le kiri ia le body a ko le o le shower comment o le statement e pu ele o le nga fa le la fo e ari mai e ku langa fo le uncertain okay po sa o hel mele wa no pere ai si si ufa karipe si mo si fa kuanga mo ka ale ku fa kuanga la le wa ku la ku e la ve ai maka u ya eu fa pere alo le ko la au ka lo fo ke o le ai se fa ku iku langa fo le o le vave mo modi o langa kali le sa fa pea fa karipe o le lesi 10 lesi 3 days se ia fongi se imala malama alu langa investigation pole a komu ia fakala ngo mala auli ole a komu wa le va male au male angoa fale nga lai on mowala dis on e o ilo decision le ya o nga lai mo mai la wol pepa mo mai le fa faula le statement ave le public o nga foi la ku lai mai ai ia ka penga ol jos olai pui ku langa o mea e ao mawhai ia mawha mangingo lelei ia le information e fia wha longo ia la tunu po la ku langa la iei po steady po unstable fo ila la kou sa so o mea ngā lea e ku lai mai e fesili pa e whai kau i ko inga statements wa pe ngā o lai ua sau ia ua pei se me fo le o lau ua kasi le site lau awa ngā iai ale ai se kulanga fo ngale o se kala ko fa mo wala bangoa fa ka ngoa face to face mali parmia kusa penga o kai na kusa penga o ia fa sa nga ile lei ya o nga moli mai la i o au ako le mele so lo winga la ya pe nga fa ya ko le wa a fa o mo mai ka po kalambe ya o ngala de mo foi finga ngalo o le legal site ala uila ko
e ko e oi va po so lau ni ma fa long po kala me ma ngai ai o fa ku ngala mai e ka o ma fa sa la ka fa mangingo lo awa de fa mangingo o le la ave me o fa msingo ngal ave ka ko moria ka ko kangi ka ile me len ku pu ya o bela e ka o ma ngai ai ni fa so i ka o fa be ka mo ai se ku fa ai to ni o le si me o to ina le i tu o le to ina le to ina man long tu ia ta fai go ia fa na to ina man long tu o le si to ina le fe alo fa i solo mai tu anta fe me to ina ele me fai o tasi le ngutu pu ai media to ina le yo en no mana nalo na tulinga man to na tuli e to ina le ia le fai news le radio policia yo fai na matu sa to ina le na to tu atu ila na la tu se a sa ne to tu atu ia le fai news le ila na ko kala me fo le ta o le a ia au no TV to ina i tu la mat pan mia le mon ba langi ale la pe o fe alo fai isi mesia le leila auli ata mai le au mainga o upu e fa la ia le observa ale ora observa mi milo o tuli fafo le ma le wa avatu i le media fafo ai le va ai ile ana o va ai le mat fainga o upu matal le wa alo fe tasi le fe alo fai to ina le e alo solo mai tu am tam faia ele ai masina iota tasi e sa o ile la ule malitoa ile mere matua fulia kinga oki si pale mia ile nei lapsi ya ole vai le wa o i ko le pe manga ya le wo manga wa o lunga sami le la ngai a wanga ingalo le tunu e mana malama le issue le va ko le pa ma la auli de la o ese o meka o leadership o le leadership kule pa e a fo e a fo ngi organize mai ia fiside o kuma le media nga e fai ni heso kama mai lava ide amakanga mai lava ide amakanga ele ai se so ngalu ia choose for your kamaloa langa media for le representative aku kanga ka fokale fa logo ba usika ide mela mga oi fai saule wakula le kaimi and date yo nga mai le la fo mai le ko inga fesidi pesa ko ko fesidi and that's how he operate for a long time mela fa kana mole se senga ngole se senga leadership ikuna leader fo ngale lai ti man ma mga o ia lai holding le power ele ai se crossing kunga se la como se fesidi ele prepare ele fa longo ma le lalo me ia e mai langa lisi inga e pesa ko fesidi ele pela mele ia open ele media press open ele se va pengala audio va pe au lo que mi volea sole la le aso las fa le ka umi okay la fa ko menio le memo le o i au va nga o ma ya media outlet ya ofisini nga de ai masembe le se nga me ka o leaders o leader mga ia ka ngaka maalu pesi lalo kula fongo nga ba le leader e demand lalo onga because of the power berkulanga fo le o mga dominate ile manipulate kanaka lo winga e bakwai ka alo ai mafongo and that's a difference between leadership o sa la le mea le yengi ya ka ko yo mai de case le nga uma ko ngi se fa fe kai ile ko fama mawala uli mawalunga ai sa so le wanga le fa ko ila loinga ma fa maka nga ia le ngai fo le alu koko po se aro fo ila tunu iku langa o senga nganga po i kala le fe kaui wa fa pe fa ilu ma fa pe nga ma ko fa i kala o ke ngia fua ia kengele sau as a red ma ave ia ni nganga le kala fe ngai ma
on bela ngai kau on makwa bad leadership yo alang makwai mangingo lele ole amo ole sala le ko ainga kuskala ya ai aru ia mar fe aulea ia ua fa muka kulanga ka ko feiro inga sei ba nga u ko yesu kaini ya sala pule uma me kaunga o se le songa kele a molako le songa kele fo mo kako a ko vai a ko le me fo le sa fai fo e ko inga le yas sa o ke nia me ka o ke nia media luma fa nga ye upule se kaui on mega o ko vai a ko la o fai ele fai mele ku pungi ele fiona a lauli al kako parmia ai sa se ma runga ko fa ese ma ko fa lai o le siku kilo e ele kai me so la pule le ai pa wal be sa fa kula ai fa blia fa kula ya se fo la ngo le o le fo ngi ya lo la fi ngai vai ngale ya ai ma ngai lo kula ai se so la pule kula ngo le ka o ya ko ka ko ye le se kai mi ka ko ke ai kawala o nga fai se kapu langa le me ka ua ai mo body fo ile nga nga fa lo mai le leader mai kai ile o ke ngi va pe aku ya lo se bai kula ya ko ko fe vai o ko wa ma le le va pe ha dei se me va pe ha o ko vai me lang ku pu ka lo ngi ko ko ingo kana ko nga fi lang ku po i ngai america oi ya yo la me fa ya Trump il a fo il suyo il media person ma kwa fa maka mai upu ya e kai fa pe na umba kai pe ya le tonga Trump ko inga ya ko mo ba ai le ngana o love silly vai mulio of silly pero le nasi tapo e mnatu yai a faila le mele o mai ka ke ngai pe protocols ia ma meo ngai ta o tele ka kilo ile code of ethics pa fa pe le mele lo la ku konfe mai o le lua orotas nama lu o mat se ali fai paruta nama tua i tapuni atoa e tula e pare media atoa samu le tio fa salalau nusi pepa i se tiava no la audia na marito na yele le tio fa salalau na interview ai alu watu le fe awar tamalo ia by 6 o'clock in the morning we lalo le patronga le o fina ta otto ai le media ta to nu ile merle na vatu de fe au mai ai ia mori mawola ma le merle na fai tu le pa ile la audia na marito au le fai pa lo to o rotas la se tala le media ta to nu ma fa la tonga le chos ma le la tu tala le wa ave ta tau le la audia na marito na wia la me la mina la to le fai se tala anga ile ia tu le pa ile termina fa sa i tu le pa to mo se ava noa o la audia marito ile media ale ngai bangingo ngai le ila for sanga ia man bele u ka ngoai man bele u ka ngoangi ngai ka oko mai lo nga nga u ka o mai i mo me characters or leaders o ngalai fa ma se ngai ia le mai man manga lo le Asia, ese o characters. Ese ka fonga le mga o fa mawalunga ma dominate le power, manipulate ma fa ka. Ya mar ka olai ma ku ai sa fa ya lungo le nga i ka mo fa nga ia fa sa fu ma eco ma mo equality or ku lang fa so ma ta upu le tunu. Ang va pe fo ele mga ko inga invite by the media every fai langa media fangale press conference le ya wala ki sore ka ko so wala ki ala kuskala le nge
ai aka ola ile kulang le se senga characters o ia loa i ka ia lofa mga oilanga ia lango le tunu ma fasili mai le tunu ma ka ma fai keep le me ka o equality i kulanga le kungu awangi fa ma o le va o fa ma o le cap o ia ma le mo ka ngaka awa wala nga ma o lo fa mo ka ngaka o ngala ke le va o ke le al me ka o ko le ma ki o pa o fai kai ka ngaka ya o o kwa ai la laka le le ia i o ka ngaka mai fili le le ma kula vango i ka ngaka e veai ma fo ngai ma o soa kusapo o os kai fa por kiki ai kango pe a mai o ka ngaka e ve ma o soa ki kala ngo i ai very close kala ngo i ai o ngala ele ma wala se ke po se va e ku e o ka ngaka ia ki o va la laka lo va ma ka ngaka e ke le pa u fo la le vanga wa fo la nga me ya kwa pa lo ka aulis there's no gap, no space o le ma kwa i affiliate le o nga du fa kasi mo ka ngaka ya fa kingo e o le ku le nga du nga fa por kiki ma ka u fa por kiki ai fa kingo mai o ka ngaka le lango ma le musu mai i lo karinga i me ma nga oi sa nga le me and that's leadership i ku langa le se senga la le sa kalangoa va nga le fa sam ya sa o le vea ke mi sa lua fes furuongo sa o le vea mo ka penga i paloka sa mo le nga wa lua i fa paloka so ya o le nga vai ka 2016 mama ku e ai ma se outlet al malo ma fa ka nga ma ko opposition de tua ya sei wa e kalangoa lai mo fact these are facts lango EFA ali mai ai e ma fofola mai le character ia falling or ka so ya samba ko so media solo e fai ia ma ko campaign o mobile private radios nga ko fa nga private radios fo ngale fa nga se opu le TV bale le kio 2AP TV1 even the Savari Boys na outlet ma lo belongs to the people ma fa sai ma ko nga ba ese fa utala e ma kwa ke le la fainga wa o menga fa fe kai fo inga kai ai nga vai kai mi ma ko va pa lo ko ma kilo e fai ma pinge e mori ma wa ngai me ya e mo ia le sa fo kupu ale ika ma reika ai le fai langa le sa va pe langa ma lo ma ngai langa e ma ko ia nga vai kai mi ya ale corrupt sa ia nga 2016 ale sa kupe sa si de ma lo because ol mesa fai fo nga fai nga ma lo nga vai ka ol ka makai ke le kupe nga ka ngai ele fisili ngia lo ma lo mai ku ma lo langa kele kupe fa kawai e paloko ya ma ko ngai nga wa ko ele se kupe ya wala kile ba wo ma ko paloko ia ngai ka ngaka ai nga ma ka ngaka ya lo fa ma fo ma fa longo mai i kulanga ko singa fo nga le va ai nga ma le lo fa mai kulanga o mangaku fa por kiki le ka o va ku ia ka mo fa sui ia ma fo fongo ma ave esen game le corruption i samo ia le wa makanga ka mai ma makanga ka mai ma le ka ko kirkilo le ia ka ko fo le lango inga ba ka ko ai le mangule o ulu ua moa ka ko wa ngoa ai mangua ka ke le kofu aku le vasa la lo e fo ngai ia ai pe yang fo yaku ia ka ko kapo ia kulanga ia vaenga fa ngalo har kulanga fo le pola ikua le moku mai kua ma le lea mai ya le ai as ka ko me mo ai o le ku la me fanga malo kilo fo ai ka ko kilo e fa vasenga ele ese o leaders yes malako wanga malako mangaku malako langonga ia malako amionga ya o ngake fa masingo ai mele ele kau pe ngo fa yaku ele kau fa ko mua sa mo longo langa ko fa malako singo malongo fingaro ele kau fa ko mua le ko ke mori mau ale se senga o le afongi
o le negative ma le positive. Kalangoa mai le negative, ma ka kalangoa mai le positive. Le kau ke sila fia, le kau ke whaafasa ngai, so uma. Ai fai pea le ma ua piko amo la ko mau ai ava ngo fa pengai e mori kuai le amo a fale le o ngako kongo o ngai maka upu pe afsiringia I isi vaenga ka ua e maki ai fina ngalo le tunu ya mau ai le ko farmer fa kwanga ya awar ka ko ngai ya pele fa popo aku le vaenga le kule pa te tele lava I lau sofa ia o te manatu o tapa I mersi ui ono tatangi ia o tatonuia e tau fai tumo tusa ta ua I le lango ina o le mena fai e le li pale mia o le fai o fale a onga mo le media lea o le memonia o le fale a onga e le ngata o seva o le media ato umalava ia o te loa tusa tumo tusa ta ua lango ina ia ava pia le ava noa au mai se mta upu ina ngalo iai o na eta pena iai ia ma tatau ma vai le fefi man falor Haftai nga fa uma ko ar pate le pe o sa ngo muri ange do nga sambi le o ku langa fa ka wa ngol media me pe nga ya ele ko ele foi se upu pa wale upu fa mangingo le o vai nga ia fa kai fo I lo sunga I ka penga mai o e ke manga o vange aku ia components ka ua ia ka oko I lo mele ia fa mangingo le tunu ku langa vai nga ia fa ko se ka vai ia wa pe foi sa siringia le ku mo ke fo oso mai le chos la ko ya fo ko oso la ko mu va pe ui pe ya sa o el chos ya oso aku fo le pressure mai fafo isi nga ya overseas le aku ya mai si fo nga ko la ko mu life mo mo la ko la ko manga ku fo le fa va ya le ma fa oso ai fo le chos ai fa kai ya le chos ya le wa mo mori mai long fingalo a pe ngo fe ko fingalo jo se pupu ele ako ya sa wa de vai longo ko ke ulele mo ko ngo fo le ko ma fau la nga ye ngo afale ako le makala ngo ku ngem ko le pa I kuo male au male ngo afale nga lai nga ka fa finga ngalo ko inga ole a fai mele ya nga le fe de wo mori ko ya ko le legal side male illegal side male unconstitutional o me ia ka kupu fa ku la fongo so ole me la nga ku kaula ia ia ai fa fe kai mole fa so ngi yaso ku le kasiale ki ba inga le la ka upu le ngo manga o fa mo ri per ngai va kai mi ko mo singa di mamingu ke ya fo ia o le ngai vai kai mi pe o mo fa yaku ya le o fa ui u ko mo fa nga fa nga wa onga kulanga o fa iwaso I le lalolangi a koa so o Samoa o le nganga fa fikai ya fa fikai fa ngau le fingau le wa boi unga ruenga ya ma wala laka fo I si ui kulanga o le ka tenga ku lesi I la sanga kulanga fo o wa onga ya po ya nisi ko mo finga ya kili ya po le nga solo fo I nga due o wa ka ko ingo ainga ya le nga fa kubulia foi kulanga o mako foi ai nga yo grandchildren ya sa fa ke a foi ngafi ma fai la ko foremost ya ka penga ko ai I fa unga foi ngei fa unga ngei va yaso ya le nga fa kai fie ya ka ko ngi makua o le ka ko mori mawinga ya va ngai kasi ale maka upulesa o mga o ya mori pea le mo fai onga o nga mapu ai la ko longo I vai kai mi ngai o kausanga ya o kulanga foi le I la foi maka nga duenga fa fokua pole a fongi o le fai longa ngai o le a fongi me ka o social work fai longa por sociology fai longa ya fai lava si lape ya po se le lava o kako ngaka o lo kako fa ngau al ke milangi kai mi o le fai u ya filinga kako fa ngau fai waso ia maka upo la wa ku ia I le university ya o nga ia le mga ku lo ngau ko inga lava inga ia fa wau pe
ia kulanga o whāngau le tunu I kulanga o ngei whailonga ia whailonga wha social worker ia maka mai lava le diploma alu le degree ia wha solo aku ilunga le master ia ho ai lunga ke lea le vaenga whai ai le o kele o kako ka ngaka makako whāngau interest ia ai le o whai o malolo ai sea o le o malolo ui o fix full mon kupo o kausanga o ma whai la maruenga alo ka mo whai pe mo mori pe le whaau inga ia kauru ia ulua e mafo fau kako whāngau inga ia kilo le degree le ai sea ese le makau kia o le kāua o le ngei whaelonga kusa le leima su enga loi e whakausanga ai ko angala vai whai ia fo ngai e inga foi oe ma avea oe ampasa ia awar kulanga o le kilo I le amanga o kako ka ngaka I kulanga foi lea o vaenga ese e pe o le empower inga o kako ka ngaka o kulanga foi le fai oe ma so upu le va ka ngaka ma maka upu ese ia ai mese kulanga o le kilo I po kalame e ma fai ai o fo ia kulanga o fita uli e ali mai e a fie ko ka ngaka I so se vaenga lo langi po fe lava le tunu ngaka ia ai ole como fai nga ma le como fai e longo po ia li pe ia kako fa ngau le ua wi un nei vai kan ia kilo le social work degree ya ai sociology or even psychology ya o vaenga o manga le afi lalo o fa marunga kilo fo I me ka o political science wa kasi nga vaenga le la ve o mai lalo fa marunga o nga mo o mia kako ku de o kar kaimi wa maka o fi ngau me nga lo mo mia kako wa ku ngu ia o ko walo mo fa ngau la tunu o lo mo wa ngoi ngi tunu ma fafo ia ke lea vangoa mai ke le fa ngofia vangoa ia a fo ngai kaula ia I ko nga fa longa fa pe mai sa fa longa fa social worker fa longa fa psychology fa longa fa social political science ia mai sia fa longa fo le ve lalo o le fo ngai social work degree ia on sai fai ia e bo ia fo le fa ka ia o le como fai la vai fai mea onga ia ma ko anga la vai fai ia kulanga o Simon ia a wai le ese me mo fie o le akoko I le mele la ngai la ve o mai kulanga o ma pepa a fo unity iva e ke fai e la ve ai ma ko la fongo ia laws politics law besale ia a besal kula fongo law ole ia le pepa nga e ka o integrated primary law e ka o nga e pasi ai le pasi pepa nga mega o nga la pepa nga le ke nga fail ia ka maka le mo le la ko o nga fai longa le fao asia ke le nga fail le bele ka ole fongo ole integrated law logo winga ole law nga e ke o ma yakula fongo ke lo departments al mawo kango le kaunga nga bauki ngoma well off I'm well for le educated kulanga law so mangi al ka wala vanga le ya lui ka we ka ko fanga I finga ia o mai lesi 10 years o fe lolo ka ko psychologists makako social workers makako counselors fa piko ai kulanga fo la areas of drugs and alcohol mental health mai sia vaenga fa singonga e o sa mo ka ku se ka ku ia ko kilo le wa me ese sa mo mar kulanga fo le fa ngalo kuai ba kilo e fa ko 5 for legal corruption ka sia ia ulu pea ulu ango kulanga ngei du kau mo ko fa ngau wai lavo fa longo mai ngei por kalame ko le u fa I u ko fa ngai ka sanga ya kilo inga ia inquire I so se investigate lavo o me o e la kalaka ia kala ngoa nga I le pepa le bale fa longa le inga ia fa ngau mai ia le kele o a fongi o kako fa ngau ia a fongi interest le vanga le fo e lape fo imba ba lag
ia kulanga fo le o kako faya o mai Samoa i kako English ke ia fo ngi ia o winga ka upule sociology ia ma le fo ngi ba kulanga ole primary psychology me o penga ia I mesele le social work fo le degree e ka ua ke Paul me sa fia le ngau fa longo aku yo o moni mo ngi aku ngi kin ki ma ko ngu le sa le ma longen mi Samoa ia o lai involved sociology al kako universike ma lo fa vitai ya a ko fo yese kai me feiro ai mare nga fo I alo le tunu ya o le manga ia o kulanga le ya o le menga le ko manga o se ia ma fa ai ko fa le o ya fa fo ma sawa lu ka wai ma ia finga ngalo kako fa ngau ya o lo ko fa ile vai ai wongi ngalo e makua ke le lava ia kulanga o a fo fa manguyanga kause lengi ta fa ke manguia me ia wow these are specialized fo ngale field a fa pe mo lo fa ilo mai kamangi ia ele o se va na wa alu ke alu lunga ko fa mo le doctor degree ai kama ia fa piko these are specialist stuff all le degrees le vele o ko ila lo va na fo le specialist al saola nbe ya o le nganga fa tai lo sunga ku le pa mal fonga po kalame ya mo le va ngoi fa ilo ai ya kulanga vaanga nge lu ka wai ma ki mai fo ya ka ko fa ngau inga ya kilo ya wa aka ko le fa ya ngal wenga le le fo se la ko interest ai la ngale ka ko le pala mo aku ya ai le wa tai mo le avongo ya ngaku o le wo po wo o mai si u yor ka fo le fa kalwa ngi yaso be se si meo e finga ya sono ia marca fa vitai ya ele ai se kulanga fo le e afungi ko fa mafa ya ka ua o le fa ka ua inga lava ka po inga se ka ko ku ya o nga ia le o mandatu fa vikai ko e pa ngi ya vongo ngi yaso mar ka fa lo inga ya pe ya fo ya ko ma lo ka penga alo fo kulanga nga e fe ngai fo imberkele nga luenga nga kulanga le kalesia ma inga ya ai le mo fa lava o nga e ngofo ma e malolo ya e ka la ipe a war kulanga fo ka inga ia mo mori pe le fe au po le ase fe au mo ya fa fikai le nga ya o wa fe le kapo inga le tunu fa pe aku fa fikai le kapo inga Samoa le lava maka winga ko moli mau mai ma ko kusi mai kulanga wa vaenga o moli mai ai le ko lango ya ma le ko kapo inga ele mo fa ngalo nga ele no nacho ya o le a seule le sa infangua i kulanga fa kam soal inga ngi yas ya kongo fo I kuka ngu le lei kulanga se mangaku lai kiki petele ave ia mo so ngi yas o kulanga e so angi de kako fa so I lo finga ngalo ya mo se foi ka fa ya ko ngai ko inga ya o le la se o va o la ka o la solo se vai ya ai Garcia ya bowal so fu manguia I kupu mai e o le tunu ya we sa fa fonga mai ka po mai I le ngai yaso bowal ko fa ya bowal ko malosi le tino le mauli fa si sili le nganga ya warka ko ingo ainga so se kafor ngi le langi le ngaka ka ko kofi ya o le la langi ya ko mo wari la ko fa lo sunga il faton ya wa fala le maki makinga ka po kalame no ka fa so ya ai mangu ke inga kulanga ko kari waku ya inga ba mo ka malawa ya e fa penga fo ka po inga le tunu ya la sola le malo savoi ya ai so fu mo ye manguia tai tele o leo ua whaafonga sa moa ua tanoa whai u ia lau whionga fonga o lea la taua I lau sunga de swafa sunga de matua o lea la taua tau ili ia o le peo au ngā leo tapu kalame ia se whale a onga mō tangata uma ia le fua whai u tapu kalame ma o le au nanga ia e nau kōrele e leo se tala e fōu taringo tangata au se whale a onga e la tu whaafonga mo se mea o ngā I tano pur au ngana o tatu po kalame o lo wa fine le na tu le mani misamo ia o lo wa fine fo
ole vai sala siontina. Eh. Pali lona tama. Io Ya, dia sao le ko fa lo ko lau mo mai ya. Tasile na tama tai tero tasile me ta lona pale mai. Ya ona orta me tai lecture na ile NUS ile ta Sociology. Sociology. Io o me matango fie. Fi fa telefo ile fa wina ta po kala me. Ia o se fe ave anau ai loto ma finangalo le whanau. Kaina. Ia o sa ili whaspepa. Sa ili whaspepa ai au alama ni ngalo. Ia ia te auto. Le mea tau le alofa i matua ma ainga. Ma tu sa po le ale maua whaspepa ai li loa ava i matua tata matua. Ia fisiri ia po. Ai mo le whai unga lavo tapu kalame. Whakai tele a mo lo sao le tata fo i tau tua. I le whanau ai mese lava. Isi usia lefto a tatu e te binei. Te le sao, te le whale aonga. Ia e whafonga mai, mau fui se awa no tai o le tatu atu. A fonga ane iai. Ioi, e lewa ua au mai le fina ngalo o le tios malato. O na tonu ai leo mea uma. Le ai e whanau mai fo i e tatu tua lalo. E ato ai lo tatu sa e whawhatasi. Oio lea, tatu e wheloa i le vai aso fau. Whawhetai tele i lau fionga i le whonga le alataua. Ia, maua pēr manatu. Whai ai ia le tatu tautua mai unanga i le atunu ai mor temi nei. Tatu e wheloa i le alofa le atua. Ia, soifua. Soifua. Ia, manatu sa mo le ua manga i mai le whai unga. Io o le tautua o le nei aso. Ia manatu foi o laua seu le va'ao le sa o le alataua. Io ia la sanga lo te ita va'ao te tau fui no ta seu ta ita iuta. O loo tapua i mai le tali uta ma. Io wa e chi tau vai po i se me ai o le fiafi. Sa mo le tu pele. Ia. Te le o mental no ni fiafi. Ile tele o mau tele o mau tala fe avia. Tele o mau mafau faunga ese. Tele o ila tu e lango fai ina. Io tele fo ila tu o lango ina le manu malo. Ai ta tawan ta tu le manu malo. Lango la tu le lufilufia ta mau ainga o ta tu nu. Io o ina e ta tau na nga i tu stala poto. Fa pe tu stala ta mai. E uia ina tau fa pe o tunga luenga 50-50. E ia le meli lifa i langa va ai fa le tua le na. Io mo ia tra titilo nei le tua. Le tua na faia o e matato. E alua fa pe o le tua. Io e tu te loto. E alofa le tua. I le faia lona finangalo. Io ai la faia le finangalo le tua. Fai mai le upu. Na le lua manga ala i ui ai tatu pe uma le olanga nei. Olea. Le ala i le ola. Le anga vale le tau matau. E piwa pena. O i la tu. Talia le tatu tu tuma nei aso. Pelo ai. Soifua mai manuia.